fe alofa maoni, ole alofa e tau I le oti. Ta alofa I o manatu, ole awa e tu I alofa tu. E manatu ale amatanga, ya upu mau loi mata. E whai mai e le ai se unga o la tā mawhutanga. Wa e loa nei leo langa, ma ua sui fo I o loa nganga. O nei mau mea na o mana o I ai, ua le lea uma I le ala. Sila mai ia I nei mea ua o whai. O lalo I foletu ma mau o te taku atu ua o fo I mai ai. Wa umatu o si o uola, fasia I ta I whaiti o ngā. Ai mo oe o te le I whaafiti, sa o whai o mea sili sili. O te whiwhia lava e toi whatalofa mo wholofa ia te oe le swafa manu malo Jesu Kiriso. I le reitai o whau o le aso tō nai o le aso sfuma le valu, o le masino o ke topa lua whenua se fuluma le lima. Ea wa tātou pasi ma le afa o le neifo I masina. Tā walunga le aso adadafi I le ngā ngaifo whaiva o le atunu ui le vai aso atoa. A le neifo I tai au o ma leifua mai le atunu ui whanunga le lei. Ea ma le soifua manuia wa tātou toi wheiloa I ma laulua fasila whai foi. I le alofa ma le muti vale o le anga le lei o le atua. Wa ia fangu ai ia te oe le nei tai au ma unei. Tu loi le soifua ma le aso le ola. Ia ma wha malu pea o na au. I lunga oi I tātou le whanau. E re ngata le soifua manui o le atunu u, wha pe fo I le auna nei. Ia e mise o tātou te tai. E le ngata I Samoa, ia e wha pe na fo I le nei atunu u o tātou nopia iai. Ma avea mo tātou a hinga lona lua. Ma lei fua mai Samoa I whanunga le nei, ma le soifua manuia le nei tai au, o na ua whaatafa e le tua pea ulanga vale, ia whape na foi ni au vale le utou soifua ngalue, le soifua tautua ma le soifua au na. Ia a o loo whaafafonga le tua I talo sanga mo lia ia so uma, ma taimi uma, ia a wā, le whaua wino le tautua, ia Samoa. Whaftai le tua, tātou toi whailoai, ia I lumo le nuu ai le o tua le nuu, pu eo manu ai le o pu eo mala. Ua lui, ia le lofisao le atunu le nei tai au le tātou lau o le TANOA AVA, ma lei a taua sevea se Yuli, Pese tātā mā le langi, Al Harrington tū manu wau la vea. Ona o le alofa o le tua. Whaftai, I me alofa o le tua, ai maise o le ola ma le soifua lau le lei o le atunu. Vi ia I le tua ma whafo I le vi inga I a te ia, whata alofa ma whatulou. I le tāwhatolu o le tātou vānu nofo Samoa, a wā pa ia mamamalu wha le malo, pa ia fo I mamamalu wha le anganuu. Ia e matua le tuu I au na pa ia le atua, masavi ingo le atua, e si tia e ana au na. Whaaftai I le aso fau, whaafetai I le soifua lau le lei, ia māma noa tātou te wheso ta iai. Talofa fo I nai te māma tina mātua o le atunu, tu asina sina, ia e maise fo I lava I le tūlanga, o le soifua pula la ngoto, ia ngase, ma whaatafa o loo whaatau to dia ai nisi o I lātou le ngata. I vi mauta malawa, whale o tangata mātutua, mauta ngase, ese, ele ngata le nei atunu ue whapena fo I Samoa, ma isi a tafo le lolangi, o la ua alala ma nopia I ai I a Samoa.
Whatalofa whapitoa fo I le nei tae au, I le awhio lau whiong le li parmia, mlo whaltua, sunga lau li le maari toa, ia a o iei pēa, I ona ngā, si ngā se, I au ki lani New Zealand nei, ia whatalo whātu ma le ngā whaalwalo li atau sa vea, I lau whionga I le teitai o le malo, le ta mao le atunu, iai le taltununga ma le whātutua, o lo so longa le lei ma le manuia, tūlanga o tonga fitinga, ia wafo I lau whionga ma lau whātafa, ia sau se aso ma se teibi, o fina ngalo ia I le li I matala whea ngai fo I ma le tūlanga, o le lei, ma le manuia, o tau tonga ma tonga fitinga, a walo ngase, e pei ona si mai ai, mai lo tātou watanu pele. Lo te talo fo I Samoa, ele ngata I Samoa I nei, Samoa I Samoa lava, lo nu umalo I tūmalo. Ai whapena fo I Samoa lo o ta apele la langi atoa, la tau te sila fia lelei, ia o lo whatau tulia, ia le fionga I le li pale mia, I le atunu nei o Aotearoa. Watalofa whapitoa I lunga le tātou apia fōlinga le Facebook page le Radio Samoa, a me se fo I le tātou YouTube channel. I la tau fo I lewa mua nga I mai lunga, vi neta manua, a lor sui fo mnuia, I ha watalofa fo I le sunga ya Ausanga Siosi from Melbourne, Australia. I ha o tofilau, sulu I fale ese fia me sipaia. Alo, aftai le mafuta mai. Tau sili tua I malo, ia whapea fo I talofa stau, malo soi fo manria, ia whapea fo I whawhawina tani. Ia lua fo I tangata nei mua mea I lunga. Whaatalitali mai, po le ala le teimi. O le sunga ia mapuola noa, talofa lava, malo soi fua. O se losa, rosa, seumanu, talofa lava. O siasulu limutau talofa. Listening and watching you, where from siasulu, talofa malo. O si vale pasesa, talofa lava, talofa tu le malai fo mai le fo I taiao. Ea, whai mai. So I fo manuia le atau a malu lava fo I le tautua tunu. Ea, manuia tātou por kalame. Ia e mai se foi o le wha mamla maina o mea moni matala o mea o tutupu ma mea o le a tutupu e seta tango moa talo whalava malol sai fumria ia wha pia foi ia Iosefatu a aifo talo whalava ia po aifo nana sa aifo tu faltato por kalabe ne foi foi ona mata matali mai tangata pea whai o maua le taimi e malo lo mai e ngā ruenga le nawa yaso o le sunga timula. Watching you from Antarctica. O kaukai, o whewho le ngā wae oso ia yo. Ia whapea fo ia li ima le man, malo se fumanuia, au tau umalawa le uma futa mai. Ile au nanga ma le tautua, ma le tua o uma tufo ile lima aso sa tātou wheloa i. Ile ngā ngai fo whaiva. Ai o loi la stona ai. Palu lo masia kako amio. Koso mai le lau ma le tanoa. Palu le tātou ava. Ia, ava mua la ia leo le tua le nei tae au fau. Ma vi ia lo na swafa. Mea sisiri o ia whaia mo I tātou. Tau mafa se ava. Ma mori ipu o le tae au. Ia, ai afu. Tau mafa fu se ava ma e. Tangoa o e whataitai. Whaasina sina mai lau ava le tua, whaaftai leo lofa mloanga lei. Le vai o mako koe wawa e aku le kaupoe, ne malkame au ku e lea kai ale a tau sa vea. Ia, whaaman vi atu le taute ina o le ava le nei tae au. Talofa timu e noka, ia, whapea fo I Lawrence Peterson. Lola soi fuaman via, la whae le mangeo, talofa lava. Nā mai lo vai aso. Mga luenga sa whanga, whatino ma mea sa whai lava yasu. O tōru whanau, mapu mai fo I a o onga, ia wha moe sa manuia fo I lo o ewa yasu. A mai so malo longa le whatino ile teimi le nei, malo lo le nei.
ia ona fai e leo se fe au leo le fesoasoani ai ia tamamatina ia ma galuega sa faatino ia oe le tagata sa fai galuega le lava i aso fai saumalologa ia fai lelei saumalologa ma e mafaufau pe fia le mea fai galuega a le kampani na e sola mai ma oe lenei vai aso e mafafofule le ale whakau se whiri makeki a le ongei mangele ia po kai au foi oi Avondale. Se so ia sole le feo ba ave ia me al whawhingaruanga. Ia le na tala foi tātou te taligi ai. Ia maamatai le tātou por kala me wau tātou e lak whakasi a me marie man me ke akai. Ma le mea foi a ke aki ngu wai. E le ngatu le na. Whatalo whai ai la tau o Asia i tātou le nei fwoi vai teimi o le tausanga, mai Samoa, ia po whia lawa fwoi le vaenga le atunu umalulangi la e a whio mai ai. Yeah, welcome to Auckland. E re ngatai la, whatalo wha i o tātou ainga umalawa i New Zealand si ama tātou i au kilani, wha solo atu ai lava i lalo i Hamilton, Waikato, Tokoroa, ia, pasi i o atu laumua i Wellington, o ikala Estete, Gisborne, ia Napier and Hastings, po o whea lava o lo i ai o tātou tangata. Ia, whatalo whātu au te loa, e tuli matai ma tuli au pū, e le to tele o le atunu, le pola kalame tasi lava i le astorai, ole, TANOA AVA, balei a taua savea, e te mawai le sao. Whatalofa i Australia, o tātou ainga, lo lana mapapa au i Melbourne, Victoria, ia whapena fo i Perth, i Western Australia, ia hele ngata fo i lea Brisbane, Queensland, Sydney, ia Tasmania, o whea lava o lo iai o tātou tangata, whaatalo whātu. I Hawaii, i o tātou ainga, e mese fo le tina matua o le tātou ainga. Anti whaalave afa masanga po e la ulu, pe fo le tua fine ia Yvonne, maltamaitai o Ash Yvonne, ia masi o tau ainga. Tele o tātou ainga wo mai masani, i le motu o fianga i Hawaii. Le malo tele i Amerika i sources tete, o lala mapapa awai o tātou tangata whatalo whātu i California, Long Beach, San Diego, California, i Los Angeles, i awhapea fo i Redondo Beach and Compton, tele o tātou ainga i ina, ai maitse fo i leanga i atu i lunga, i Seattle, Tacoma, Washington, and also Salt Lake City, Utah, to tele o tātou ainga, Alaska, Anchorage, no, to tele fo isi o tātou ainga, ma Samoa wanga i na, ia ma nonofo mau ai. Ia mati da e ai lava latou ainga mo latou pisinisi, ia o se mele le tele. Ai une ngalo ia te, oe, ina ia e manatua, le ai tau malele, ma le alofa i o tātou ainga, o lo whaamuri mai hi Samoa. Whatalofa i tuila manua o tātou ainga, wo me masari ma paanga e masari o le whafonga mai, yaso le vai yaso i le tātou ngā ngai fō whaiva. Ia e mwese fō i le TANOA AVA. E te maua i le sa whatalo whapitoa lava. Lau a fionga i le Plesteno Senate. Lau a fionga na whalenga fulu i ele mo tutua olo manaia fruen. Ia whapea fō i lau masiofo po lau mana mele whaletua i a pai. Whatalo whatu mo le nganga whaaloalo. Ia e mwese fō i le whatalenga i le musu. Manaia Junior, Furen, whatalo whatu malo le soifua bruia. I seo tau ainga, o aimese o tātou o me masani. I tuila mamanua, lo tātou ainga fitiu tama fititai. O iai le ainga, malenga o tangalo matua, pupuali i te o matau ili malo tātou ainga atoa. Whatalo whatu. Ia, mawho alo whatu fo i a te o tau. Ia o tau masani e lava fo i. I le soifua e ai i lau whanua ma le whasino manga ma le sio manga o le motu i manua. A talo whatu malole, soifua manuia le nei tai au. O mai leo lau tala noa
nei foi vai aso ma mea sa tutupu ai. Wai peo lea stonai. Ia e tau au whai ai ia langona o mata upu. Ia sa tautalangia e le nā vai aso. E mawhai fo i o na tātou toe au taluina. Ia ma toe au mai tātou te tilo ma toe wha manatu mai ai. Ia mea sa tutupu. Whatalofa toi lolo o petaia, a lole soi fuamanuia. Ia, olo mai mua mai i Melbourne, Australia. O inu te batu ei. O Perry Sao Pau. Talofa lava malo soi fuamanuia. O Melponi leo te wama ia tuei. Sila na muolii. Ia, whapea fo ia ulu lau pau. Talofa lava malo soi fuamanuia. Ia, male sunga ia. Peter Eneliko. Lo mai mua mai i le Park Village, Swanson Road i Ranui. Atalofa le sunga a taupa u e liu. Alo le sifumaria i a te oi. A whai o ere i malanga i le fionga i le rifai pule. Le sunga i le rifai pule o le itu malo sa fata. Pei ona talanoa ai le fionga i atu ia i le aso nafi ia whatalo fatu i le fionga i le whaipule ma le whaletua ia mai ama viskota e mai le telo mea tā ua na maua le talanoanga le a nafi ma le fionga i atu ia pai le toa whai mai le sunga ia pai po le fionga fo i atu ia le tele i o mea fau mani le sona sa ia awa oina mai. E le whainga palota lea na se ima vai atu nei. A o mea sa ia wawa ai ma whaalongo i ai. Ma ia i loa ai. E ese fo i le awala na tā pena ai. E le atua le sunga lauli al mali atua. Whai mai le pese a le tamaloa. Mai tu ia, le nau tau whawhonga iai. Na ia awa wina ai, le winga e te tau o na maua le loto maulalo. Na whai eila na tala whapea. Talo whai. E te tau na o mai le titi lalo. Lalo winga le tala na. E te tau ona o mai i lalo ua whaisi māu lulunga telo le mea e kami foile i HRPP mauna taitai. Lana sau no hanga le nao. Ma ia maua le loto maulalo. Oka le tā ua. O le te tala no hanga ma le fionga mantua. O le HRPP mua lea mauna whaipule. Wana talia ina le wala au. E fio mai. Se i tala ma fai se tala ma le i atau asawea. Dan tala le na. Mea ia na ia o uina mai. Ile whainga panota le na. Ia loto mau lalo. Ma ia o mai la i titi i lalo. O lalo fo ia sa ili ai malo. Le pese lea ai pese ai le sunga lauli al mali atoa. A o lea na whawhonga i ai le fionga le li whaipule i atu ia o le HRPP. Lessons he learned from the road shows. O mai lai titi lalo, ia loto mawa lalo, o lalo lava sa ili ai malo. O le si mea sa vea, e sauanga lea atu ia. O lea ua tali lea tunu. Ma o lau tali fo i le nā. I le mawhai una utu e whapea tu. A mea, na ngao ia le panota. Na whaaleanga le panota e ala i le whaatauina i tupe le panota. Watalofa le tō whine e a loa pamani. Ma alola soi fuamanuia i a te oe. Ioi, sao noanga le nā. Whai mai, a whai ua whetalai ma sao noa ma tu lei sa moa o le unga leo le panota e manu malo la auli a le mali e toa. Ma le whaatua tua i le tua Samoa o tas.
tali tuia o la u tali fo i lena. Wa uma fo i ona whai le whaamsinonga le atunu, uma le whiriwhiringa le atunu. O la u tali fo i lena. Wa uma ona au whaamani atu le li i pane mia i la uli le mari atoa. Ma ia sanga i ane ai o le tai i lana whaatau tainga o le whainga malo fo. Koutou se sila la ia i tu le epa ma limong. Ma outou uma le tia pipi. Ua whaatino e tu ia, ma whaaleo e tu ia. Se whaata ta inga le lei e te tau na whai e se te tai. Lela nau te whatua. You are not worth to be leading HRPP again. Lewa whai mai e le whai pule. Le me te tau na whai e te tai. Li mongi. Ma tu lepa. No. Nā le pauale mea te ngata nā o le tau whaaleanga. Tutu o le afi. Ale ai ma se wha maulalo mwha pia mai iao. Walawa ia lea. E te ngāna ua uma le whainga panota. A o lea lava e whamai le i uma. O lai whaatali tali i unga o whaamsinonga. Ma le manatu e pa ua i la uli. Ma ave i la uli le whalpuipui. That's all that they're banking on and hoping for. Now, I'm telling you, te lele malimongi, stop giving HRPP supporters false hope. Aua, tau te whaatupuina, le whaatuotua le moni, le whaatuotua le whaamaoni, I loto ma nganga o tangata. Na o le tutu wafi. Ma tau ma whai ai e whaatali ma ono sa I pēr I au tau mea valea na e whai. Wha matalanga wha vale valea. Tu ua inga wha vale valea. Iau tau se sila lai e. Nā o so o uma e mau tau medias nā lo wha. Nā o mea valea ma le wha vale valea le nā ua whai. Ta ua i le mea leo o mātua nei o le whaatita inga ua whaia. Ele o le whaipule o le HRPP. Le sunga ia tu ia. Ma wale tau mi ai fo I lea ia te tau. E wha leo ai. Ona langona. Whai mai le tala. Ale sunga ia tu ia. O mono wha manuia le li panmea. Mai au te tatalo fo I a vave. Ona malosi lona ngase. E te le fo I lo wha tuanga. Ia la auli pe au na sauno. E leo stanga to nofo. O te tatitonu. E sauno lo la auli. Tūlo I lunga. E wha tino ne mea na sauno iai. Nyoi. Lesi vaenga sidi o na tā ua. I le aso nafi ma le mātalanoanga ma le fionga. Deli whaipule ia tu ia. O lana whaafetai na whai a Samoa. Oe o lo o lala ma papa au I whafu. Samoa. Oe o lo o nonofo. Ma ngā lulue ia tunu I whafu. Ma susu e le wha malama. Ma wawa ai atu I o tātou tangata. Ma alolo whaatu e tawala I tupe wha momoli. Le ai tau malele. E se le matau tia. Whatoa au whalongo le lei lea. I le whaipule. Ia tu ia. Ai maise ona mo onga le lei masaa fia finga. Ma lo anga mo Samoa lo lalam papa au ia tunu I whafu. Mai loa le lei fo ia tu ia. O le malo si anga o Samoa. O I lato o lo nonofo ma ai tau malele atu I whafu. Ioi. Whai mai Samoa whawhitai.
o tau umalo lala ma papa au I fafo. Whawhetai lau tau tau o lo velo, le aso, ma le maa o lo tongi. Ua mātou a ai, ma tau ma mafa, ma maa o ona, ma malie. Ua ola ia mātou mōli. Ua mātou ngō fie ai fale mātou te nanofo ai. A vea le nātale noanga nafi. Ua maua ai fo I mase ata. Mase ata fai ngō fie ma manino ai. La a fianga o le tumalo sa fata. I le vaa lea na māngoto o le mana wanui. A le na saunoa le sunga ia tu ia I le aso nafi. E se lau 50 tā la. Na tu I nā tu. I le afio anga o ta fitoala. O se application po o se talo sanga for compensation na whai e sistangata. Na maua tuaile se lau 50 wafe tala. Ale lopo o ina whaia le talo sanga le na. Ae po o whea na watuaili le se lau 50 wafe le na. Talo whātu leo tā. Afa loloa, talo wha. Malo soifu munbia leo tā. Pena fo I le tamaitai o Sharon. Malo le soifu munbia. Si aniva. Ia fa pe fo ia wake up. Talo wha. Mani fo le ngosi di do wake up. Ia le lei timula. Ono valu libra. E rao visiringia ne, po o ai la na whaia lisi application mua na maltalo sanga, na maua toi le se lau ni masfulu wafe tala, ai tu whana o le fio anga o tafi toala. Ai pusi nofo ai ma pusi kata isi nu ue iwa o le fio anga, e valu o le fio anga. Ia, le nala. O le si vaenga ta ua fo I le sauna anga tuia. O le tatau lea ona iai o se sui o le nātou komiti a le Village Fono Council, le malo Samoa. Fatasi e ma le malo New Zealand. E winga I le matau pula nei. E taua tele I lo mafufam. Ai ua tātou loa I foi. Ia le tūlanga I pei ona iai ia le compensation lea. Ale si la mea o te whātuai. Nanga lena whātus tu saia. E le sunga ia tu ia le vaale o le rina lea na mangoto I tauranga. Ia ma le vaale o mangoto ne ia le mana wanui oi I sa whata. Ia o te lofo I te lea le ese senga e whaingatā i o na whātus tusa. Ia le vaale o le rina, ia ma le vaale o le mana wanui. Ia a tolu ese fo I situations, po le ale tele o le vaa. Ia ma mea na tutupu mai pe o le liki o le swau. Ia po lava fo I nisi tūlanga e pei o na iai ia le vaenga le na anafi. Ai o le so. Olo iai ia le wha moe. Po le tango le tu lai lua. O le amau ai se fiso ta inga ma le minsta o le soifua maloloina. O le vaenga le o tu la ima iai nai wha le tonu le teimile nei. Wha pea e le tana. O le usu atu ia tangata o le au kuka e ngā sese tau mawhitanga o le tai au. Mo le tō tele o ngase o lo whaatau to lia. Ia. Se I tātou tilo le iai. Ia awa o le atali. Ia le fionga Eleminster. I nisi o mata upo o le siringi ai I le so. Mo le nofo silafia, ma le nofo malama fo I o le tātou tunu. Le fionga, ia Honourable Minister of Health, Va'a Wau, Salu Malo, Alofi Po.
ta ule na se tala telefoi ia a o saunoa ia le talenga sa le ula au ia le fa mo le na la tatu o tale peselea fa manui atu wai ia te oe ia i lo mafuta mai yo lungo upenga te fai langi ia mana tatu wala leo le Radio Samoa se fululima iwa tolu a mo i auki lani nei. Well, I remember a long time ago in the island of Manono, I gave one diamond mama to a lady named Moana. Her hair black and curly, hanging down below her belly. She's astoundingly beautiful. She says I'm the perfect lady. Moana, Moana, the children are crying. Moana, don't you younger to me. I don't give a damn, you see. Don't give a damn, you see. Moana, come over here. Would you please marry me? She says I thank you if you love to me, but I'm afraid of you. But I'll speak to my daddy, my uncle and my mommy. Oh sister, oh brothers, yeah malmako ay nga ako umalama. Moana, the children are crying. Moana, don't you younger to me. I don't give a damn, you see. One day we had a fight. My head she hit with a big falai. Whoa, makapongia. Moana faatali, my dear. I woke up, she was crying. Felt sorry for what she'd done. I never understood this woman. She's crazy, all right. Moana, Moana, the children are crying. Moana, don't you younger to me. I don't give a damn, you see. My English is not too big, but I know your conflicts. If you say no to me, I say no to you. I'm sorry for my wrong. You bring me plenty money to give the fa'alave. Moana, Moana, the children are crying. Moana, don't you younger to me. I don't give a damn, you see. Moana, Moana, the children are crying. Moana, don't you younger to me. I don't give a damn, you see. Moana, Moana, the children are crying. Moana, don't you younger to me. I don't give a damn, you see. Don't give a damn, you see. Set your face on fire. Talk about a ain't I go on me. Check him out, I check him out, See that thing all dressed in red. I go
su e kili te Jeki mau finane Toki mora ena Aiko ane Jeki mau fina anane Jeki mau finane Set your flag on fire. Talking about the Aina. Aiko ane. Cheki mau fina anane. Cheki mau finane. See that guy all dressed in green. Aiko ane. A nerd is a love machine. Check him out, finane. Talking about the Aina. Aiko ane. Check him out, finane. Check him out, finane. Ia le nā le Polymite Express whawhiwhia mō oe whapese atoe fo ma Jerome Gray la tau ia le uli a se whai mese I puti whatalo whatu le uso ia lui kun wa iu. Ia e mese fo I la tau o lo o ngā lulue I le whale moa le nai Henderson le ta ua le TikTok Tickle Chicken. Talo wha lui ma lo le soifua manuia e mese fo I le au whai ngā ruanga malava. Ia le tātou whale moa le nao le TikTok Tickle Chicken. Ia whapea fo tō whine ia Linda. Ia le uso ia Fetty Harder. Ia ma le whaafonga mai alona uso. Ia George Harder Senior. Mai I Samoa. Ia ma le whale tua. Ia Rita Harder. A me moe alo manuia le nei aso. E le whaafonga tāpua I foi. A le toa tele o tātou a inga. E whaafonga mai Samoa. Isi au le whanga le leo te wawa ai atu iai o mata utu o tuai manunu I lufi lufi. Ia whapea fo I la tau o loo mai moa mai I nā I whale a puna. Ka whewhe e le me ua oku I ka whaonga le TANOA AVA. E le nei fo I asu tō nai.
le aso sfulma le valu o ke topa awa family sia vanga ia mai o koroseta to o talofa lava malo se fumria ia la sunga tu i Samoa From Yulungia Joe Stanley, one of Samoa's prominent economists and editor, has passed away. May he rest in peace. His role in the Pacific Fisheries Multilateral Treaty impacts generations to come. Oi talo fai. Yulungia Joe Stanley. Ya lelei. Ya. Whamaisenga. Mo onga lelei. I lea fo i tamali i sa lawi loa. I le tulanga o lona si le fia. I le faa so i do le tamao ainga. Ai maise. O lona tulanga sa iai sa fawfau tuai. Ma veo faa tonu i le tulanga. O whainga whaiva i to tonu o le Pasifika. Yeah. May you rest in peace, my brother. Ulungia Joe Stanley. Ia faa pia fo i. Faa mawhanwhananga ma faa maisenga i le whalitua. Le no whaalo a ingari ia whapea fōi Paolo mangafa sili langi. Ia, whaftai le whamanatu mai. O taulanga fui awai lili, talo whalava, watching you severe, eva atu I Brisbane I Australia nei. Ia, whapea fōi ia le waitai o nive, Berenice le sa. Ia, whapea fōi mai eva mai mangele, ia mahalo. Nice to have some local listeners and local fans tuning in today. Ona o mai lea o lau tala noa le mata upu lea o le palota. O le palota ma I lātou e toe o, toe momoli mau. Ai wa uma o na lātou aia le tupe na watu I lisi sui tau wā. Ai sa me ko ke a mi o le anga I whapena. O tau whawhau se mea. Ma whaalata se tangata. Ma talia ina le tupe e a watu se tangata. Nala me ole ai file mu ai. Ma folo ma file mu ai pea whapena. Alale me o tau toi o ai. Toi whai le mori mau whaasanga le tanata, e le tangata na watu ele tupe. Ese le leanga o le nātu ai ngā mio. Ese le māta ngā. Ua I loa tu ai loutu ai ngā tangata, wha ngutu lua, e te le wha maoni, e te le alofa. Awa maua sau lima se fulu tā la po sau se lau tā la. Ola, tā la e whai elisto, ma ia sa la pula ia. Alo e wha tau se me ai o le tau ainga. Ma fai se me te mana o ile nā tupe wa watu. A o lea le fai tau atu o le tangata lea ua ave e imo rianga I lo tu atu I. Ma wawa ai atu I a te oe. Lea e wha amanga mailo ngutu ma fai mailau mori mau. Watu wale wha fonga le atu nu. A wa a e wha fonga sa mo ilau tala le fai atu. O le tala sa o le tala le nao. Wa watu tupe ai file mula ia lea. Tatia. Le tūlanga o le whainga pānlota ma le tangata na watu le tupe I a te oe. Ai le ilo fo I pēna na e aisi I ai le tangata le sui tau wā. Le mea sili le nā o na mātanga Samoa. O le watu le tupe, talia le tupe, ona to e alu lea mōri mau whaasanga I le tangata na watu e le tupe. O lona winga, na whai ma le mauti noa. Talia ma le mauti noa lelei. Te wawa ai e le kaimie. Te wawa ai e le kaimie e whaiengi kangi o le mea lea. To e lele I o le tangata lea na te lalango I ai. Tau I le mea le whai. Oka e se mata ngā. O lea tu ai ngā whale tangata whapea. O le mea mo I ale mea lina. Alan mena lina watul tupe atu e. Alan mena laiona e talia le tupe pe a whai. Na whai e.
Mali o te le tari ina lau tupe. A whai fo i te le tari ina. La le mea le ina wha manga fua mo le ngutu. E wha tupu i fua le vevesi. Those that accepted the money. Why did you accept the money? What was the money for? Those witnesses really meant that they have the true intention to deceive the candidate with full intent or malice intent. Whaimbale mauti noa. O ia leo le alu e tau ma whaima mori maua le stangata. Ale o manga ai al kupe. Tal sa o le talana. O nofo mo tue mafau le winga. O nei wha amsinonga te tupu mai. Ma fua i tangata nei. Awa anga wakua lau kupe ma aima ma pungi lo ngutu watu whafonga le tunu. Ma le isa utala e whaima tau tala fua. E le ai a se me vevesi e fua sui tau vānei. A o e lewa e halua i o ma wha matala matau tangata la. A le ilgu perenga mai liseri i lea. Uto se sila ye. Te le i fua le pisa ma le ngau sao nei mea tūlai mai i whainga panota. Ai e fua lista ngata. E makua alua moli mau pepelo i luma le whamsano. Kankang umangi, kaunka loka. E o foli tangata le alua toi moli mau. La lau moli mau. Ia o le asoa ma le teime ana. Sa wile di ile a maile. Maile kupe ia kiao. Le ala ngā kupe. Mele kupe whakosinga koe ia ui au palokai. La la me ngā ringa kari a fuar kupe. E o kangwale e wha ngā kupe. Ala la me we koe sau koe wha amanga mai i lo unku. Koe kau kala mai i lea mea. Yo. Mea tonu wālena. Yo. Ese le matanga. Wa watu le tupe. Le mea lana lea leina. Na fofo e alto ino se lele mfe mai. Wa tu fofo le tupe i fai fe au. E le ala se fai fe au na tautala i se mea whapea. O le wha alo la na fai e le wha tutu e le atu sa mo utasi. O le mea masani. A umo na fai e le e se wha whianga inga se whai ngā lotu o le fast. Mua matu le mea lofa o le mea masani lava. E leo tu whangalani tupe o le mea masani o le wha alo i le au auna le atua. O na o se mea e momoli e tuailo mātu wa nganga whaftai. Ai le o se tutongi o le wha alo masani e Samoa i au auna le atua. Ma le au whai ngā luenga, o le tangata ese, o lo o mau whaatasi mai tātou. E le ai sona whanua, e le ai sana pāpovi, e le ai sona maumanga masana atinae. E le ai se tupe. Ai ua tau o se mea, e whailonga i ma momoli e toa ilo mātua nganga whaftai. A wai le utuina ini vai le pensini le whaiwhea. Alea e lava. And that's why Tulepa continues to blame reverends and ministers of Efakasa for the loss of HRPP in the 2025 election. Langa o lea. Na sao noa I ai tu ia I le aso na nafi. It is what it is with the general election. Whao popo ma I ai ma mori o. Le toi ma whai o na toi suia li ungo le whainga panota. E fiu, sei lele mali mongi, e fe ei ma o. Le toi ma whai
ona sui ai le outcome. Se mea le leila le le whalongolongo mai ai ia, tu le epa ma mongi ma, mai lato uma ia. O le wala lango mai fo i tu ia, e sa o le leia murio. E ta tau ona sui le lato pese. Change the song, change the rhythm, change strategies, change the way of thinking and the way to campaign again. Whawhale rinko kolo. Ai mo musu lava e tule i ese tule epa. Musu fo i malimongi. E lo tea matautalangia le mata upulea. Questioning the leadership. A leo te whai atu ai lava. Te pese atu ai lava, ma pese atu ai lava. A wā o le uai lo le le elisi au HRPP e mātou te mafuta. Tangata lango lango. Wamatua ino iai. E whaia kua o kokolo ma koko ngoku a e whaia whawhale lei. Ne foi la wo fe mai ia sui lango ia. O la wa mata na ngālu lue ma ngā yo e whai ni suinga lata mai. Yo. Ta lo foi lo uso ia leo pepe. Tau la papa William leo pepe ma lo sui fumluia. Patalo fatu ia roof pe fa o lua iai matapua i mai inai waddle down i au kilani. Patalo fa Linda Stowers malo le soi fu manuia. Le mele o tupe i teimi o whainga panoto. E lema fai, leba fai, ona tau fia. Le nau pea lava pea o tangata e tufa tupe. O le mea moni ana lu te whatu nei. E le ai se whainga panota e sao mai le mea lea o le tufa ina o tupe. Ma ia whaawau pea lava pea. Awa lava ne i ai se taimi. E whaatanga ai i lalo se tula fono o whainga panota o na whaatanga ina le tupe. Tu maua i pea whapena. Malo skida. Whatalu whatu ia Steve Lafaele. Jason Laveina. Malo le soifu mria whaftaile mafuta mai. Esa oi fili leituara. O le ola fau. Ai o se tangata wa tu inatu i se tupe. Ma whapea atu iai tautua nalpalota. Ia palota mai ia tea. Fili le tuala mai nai Brisbane, Australia, alofa, futi, ropati. Talofa lava malol se fumluia. Taulanga fui ava i lili, watching you from Brisbane, Australia. Kolotita lua falemana, watching you from Mount Albert. Talofai malol se fumluia, malofa ngā lue. Ayo faini malolonga le nei aso. Ya, ta wotele na. O famuina, milo tole a foa tufunga. Tulanga, watching you from Wyoming. Okay. Dai mamau le me o ka whawhau i fwoi le ato o sa vea. Ine nei vai aso. Tuliloa Tuyolo Senga, watching you from Vancouver in Washington. Toa Brown, talo falava malo se fumanuia, watching you from Porirua. Talo fai malo le se fumanuia, whaftaile mafuta mai le o ranga ma le tautua al se ufongo Samoa. O tau se sila. Nia foi lau tua i tu le epa. Ile e whakasa i whaifea. Alu le lava i aso uma le whainga palota, oso le whatautonga, a o lea lava e fue, ma sasa lava. Nai whaife au le e whakasa, ma le pule whatonu,
a to ina maulunga vai wo o lunga le pulenga o va mai wo fa tonu le au malo e tuli tule e pa mana polokiki ele ona mai e lola ia le o stama le o sai amalona to lua le o fa kwa lo ku o ma fa pipole ia le ko inga le lom ku le ia fa ke o ia fa ku do o mon fa ma fu mo lo matanga ia ste mi o va tu se tala mali se la u a ka kiki o pa u la lo mala un foi ila o ke si le fale foi ngala woli io o mus mal fa so mai Malaysia male ka ngaka makau kia le ngai o manatu le lei male papa kiu inga makung vidi e la wali inga ia siko inga skamale o sai amosionga sionga ko lua le lo makua le fa ka o mai i le fa mangianga le fa ngau o le afo i le kali o sai wa umanga fa my mom. Do you want to say something? I also my mom. Yeah, I'm going to say this in Samoa. Matatu wo I te fiu at. Fatalo fatu yalo Roberta, oi Roberts tule tufunga tano for love watching you from Las Vegas. Fai ole tatu te Las Vegas. Family atu ya Auntie Sina. Malol so family auntie. Ya te oe male tātou ainga umala mai Las Vegas, wau to telo le mato ainga sailunga I Compton, Redondo Beach, I California, I LA. A leo wawai atu o umele ro, ai o le masangi, e o ka alo le casino voi lele I Las Vegas. Ya, fatalo fatu, Eureka, talo fa Eureka, valole sui fomduia, ya, fa pefo I Timuia 685 o Nino Bids malo sui fumria fa pefo ia Talaiasi Toma watching you from Hong Kong. All right, talo fa la mo o ko ngai I kai ya o le kai mi ole o le sevens vole le Hong Kong ya ala sunga ya pio fa itete watching you from Logan, Brisbane, Australia. Alolanga lueli o tatu ainga lo nofo ma papa au I Australia. O Ferti Steve. Oi, le o seve. Talo for lavali seve watching you. Yeah, and we are for you for validea. So Amanda Telly ai o nu usola watching you from Brisbane, Australia. Monge and Sarah. Watching you from Otara. Tato nu pele Otara. Ma lole sui fumudia whaftaile. Ma futa mai. Isabella Brown. Tuala Falaa. Ya. Alole sui fumudia. Lo mai mo mai Sydney, Australia. Toi foi mai lau tala. Fe mai tu le epa. Oh. Fai fe au na mafua I ona lato fai ina le whainga paloto. E whakasa, ministers wrecked the election. Tele tupen wa ave ele whatutua le tusa mo o tas. Ele fast ave I fai fe au. Ai whai mai mo li o matuia. Ele toe au ngā le pese lea e pese ai tui le epa mali mongi ma le chapipi. Tau na sui le pese, sui le fati le pese, sui upo le pese. A talo fatu va pipi lita papali I manulua, alol soi fuamuia. Ya, va pefo I le tumaitai. O kolotita, ai maise, le sunga, ya, whaasavalu tafili. Ia, whai fo e lau whaamsidonga le nā mea. O se me sili ona mata ngā road shows lea nā lunei. Mata ngā o se tangata sa teitai. Ma a vea ma pale nia mo le tele o tausanga.
ai na te whaia nei tua inga māta ngā mare le whaavaya ina I whai whea. Ala no whai atu e te lewa ai atu o sau wha tangata se mālaia I atu e. Ai ale malane na le watupu mai. Whaafale le ina whaia ina. Tasile nā malawa o le hero pipi. Whaia ina le luafe ma le lusfutas. Whaia ina I pānota laiti. Whaia ina I pānota e tolu ia na o. Ese ai tu uu o mau. Whapea foi ale vena ale. Leo toi o mai I le pālota le lua se lau o lua afe lusfulima. Toi whaia ina foi le pālota tele. A whai foi e toi o ini whainga pālota lai tipo ni by elections o le mea foi le nai tasi o le kae o le makama le kokoro nguku. Tā toi vai e mea maari o le mea tala nā tātou te tali e foi le al tala o le malolo. Mike Freund, malolo sa ifua muluia. Oneta, malo soifua, ia whapea foi ale, lua, ria. Ia, le mea lena masani lea toina. So se teimi ai wheo lai, su el tangata e tua. Wheo, su el tangata e tua. A lea la, wa su el tangata e tua I... Wale ta ua lona tangata utua I a tua I loia. I whaiwhe au. Sei kua I fo I le whare kua le whaiwhe au. Awa ala no whai atu. Kua I le whare kua le whaiwhe au. O le whare kua le whaiwhe au. E kao fi mea. O ia le nā o le tausi mea. E tau fia ia le atu tutu peha. A le whaiwhe au. Tua I whapea o le mana o tele. Ma whai le whaiwhe au. Ko anga e la o mai kā mea. Mea le nai sili na o whanora. Mo o wofo ai. A se tua I fo I se leo leo pe tua I se whai a onga pe tua I se. I se si ata ngata. Tua I se whai whātu anga tua I se. Se fai la fumanu pe tua I fo I lava. Ia la ngā tua I lo se tai whau pol tua I se solfanua po se meola. Tole ai tua I au nā lea tua. O tau wawa ai lei. Nā fo I matua sasa lava I la unga fai fe au e fai I ai. Ai malo e la unga fai fe au lena fai I oi petesa lena fai il tala fai fe au. Vai. Ko manga o whaalalo ia se tangata. O ke masangi ele kengi lai mau ki affiliate I Australia. Mana whaalalo sisi na la vili mai a. Wa vai. E gangster fai whea. Ale o whai a ko manga o se hitman. Vili mai a o e ele underground gang lai mau te affiliate longo mai au, ia, tuli mai loma sisi o hitman ar gangster lai, vai whaiwhau, gangster, Sole. E matua matau tia la. Lea lava la ua wawa ai I ai lea tulu, la fo I songi I ai tu le epa malimongi le mata upu lea. Wa tu tupu whaalave lave ia I lato. E le sau whaale tangata se malaya. Ai o mai mea e sili ona whaati ngai loto tangata nei. Ala le utu. Wafo e nau. And they are power hungry all the time. Ala le mautupu. Sei ma whao se mai e lea tua. Tawala mai le whita o whaiwhi au iai. O lor whaiwhi au ia la unga le leilana e kalesia. Fili ma le poto. Fili ma le poto. Te whai atu wala whaiwhi au. Ia la utou ilo.
Fili ma na vatau ma vaenga whai o ngā tusa. Le lato na vatau ma le fina ngalo le tua. Latu ale si whai au launga sa oa I luma o mata o tula e pa ma le hero pipi. Tula e pa, e tamana o te sosoni atu, ma matu so usao. I le tau ana vatau e winga I pepe ia. O le amatua I tele ai I le whawhine whanau tasi to tono o lau e kalesia. O pepe o le amatua I whaatumu to tele ina, ai le aini tama. No ai le o tatu toi fo I nei le, o tatu toi fo I nei, e toi ilo matilo I lato mea ia. So, wa le vala na wha, ata iai e le au whai ngā luenga le mea tatau na whai. Wa leva na wha ata iai e whai whi au le mea lewa. Ia o tō se sila e o malo lava na whai e se whai whi au, ai le leila na launga e le maria, le loto tu le epa ma le teitai whono ma I latou ia. Ia o ne whai lunga whai e latou. Whai e latou tala pe o te ngia le whai whi au. Ma whai mai e le ngia whakasi mea le tua ma mea le vaenga whapawhai. Ia na umalole ina, wa ino ma le fie le launga le whai whi au. Le aino ma se teu tusi le whai whi au e avea. Tō wawa I tangata whai mea ita. Ita wha moe. Ita wha moe. Le aise, le skeu kusi al whai whi au. Kua maka uki o ngai mea. Ele na utou silsilatu. Me noi maalie mai ale whai unga le tua e tawala mai I le tau le angaina. Ma le tua I so tua I fuaina I whai whi au. Wale ai lava seisi me tua I lo I whai whi au. Anu safo I nai whai whi au. Se tua I fo I atuli. Ao se tua I fo I a sindi la tau I ka fefe. Talo for Carolina, malo se fu mria Frank, malo se fu Jordan, tua I so stangata fo lele. Tom, John, Dick and Harry, tua I boya I la buli inga. Kua I se asingi ai tua I a sole. O le whaatumutumunga. O le whaatumutumunga. O le malo le atua. O ana au na te tofi. Au te pese atua I lava. Le to avalu le nale. La sona nofo I lava. Ma e nofo I lava. Hale si whaia ia sa ngā luenga. Make a move, fontoe. The support is behind you. They're all around you. Tui le nale. Sola male malo le nale. Aia, namulau ulu leo ta sami le nale. Le tupu fia le nale le whamuina. Le na tai le nale. Se wawa ai le tō te leo tangata. E anga wā. A leo le anofo I lava. A wāfoi. Leo na o siringia ia le whionga ia tuia. Whemai tuia. Le wā mata na minoi. Le wā mata na talofono. O lono winga wholinga me lae fono a ia. Ia tu ia la tau ma isi vaenga ia ua mawhau o te tau na siaki ese. Maswati I fafo.
Ia tu le pamari moki. Tala sa o ale tala le na. O tau vava ai iai. Mai faa wau lava pea. O na o mai mea. E faa noa noa. Mamatua i faa to i lalo ai le hero pipi. Na wa mata na tusi atu mafutanga i atunu i fafu. Wa tāpena fo i le tusi a le HRPP supporters mai Melbourne. E tau whaatala no atu asiata o le sui teitei whono i lunga le Porkalambe a Kānata. E winga i le lātou tusi ma le tāpenanga o le ainga atoa lātou te langolango ina le HRPP pe tesa. Wa tāpena le tusi. E ave e ta'u atu ai lo lātou fina ngalo. Wa a fia, ma ua le fia. Wa tasi lea a inga le HRPP, ese le tele o tupe e wha momoli ma anga le leia tuai le a inga mai mele poni. HRPP supporters e iai ma le sunga ya murio. Ai musu kānata e wha lawi loa. Le aunga ma le wha moe moe o le tusi lana Porkalame. Tā ofi tutua i ama sei le tā ofi lima, ai o omi lalo le tā ofi vai. Tū wha fua sei ai nā le pasi, o le sāvali a asiata, o le sui tei whono o le HRPP family in Melbourne. Whai mai tala a le ali o Kānata. Oi, mali o tele o mana o tala no le mata o pulena. Musu. Yeah. Musu. Ai se. Ona ele mana o foi. Le ala la tou e tu le I fafole to ina, wa e tu le lo I fafole to ina. Ia alu atu ai mai. Le mea nane na o le whaia ina lava, ma le manuia me e tūlei mai. Le whainga palota a safata e peo nei ai ia le ana ma le fionga ia fui maono anapu seve te. O matai uma sa lātou langlango ina, ia le fionga ia le ana Posini. Ronnie Posini. Ua toe o I le whaamsinonga. Ma ua lātou ta talo atu ai ia le ana. Alofa mai. O mātou sa la lango, ma veso swadi e lango oe I le palota. Ai ape a e malia ia, ave le tātou matata puitua, lea ua pale le tātou I tū malo sa whatalua. I le tofi min star o le kāpeneta, la leisi mea, malia ia la ua fionga. Apa unei, o leise tofi o le tātou I tū malo. Io. Apa o leai se pa leai se tofi ministar o le tātou I tū malo. Ai whamai le ana, leai. E lewe I tū ala umtau. E wha au pia ona whaatino. La utangi. A o moni mau fo I lai ai e seve a napu fui mono te. E tolu se fulu man tupu. Nā mata I lisi moni mau o lisi to ina. Ma wha mau ni ai. Le tu ina atu o le 5 afe tā la. E le fono o le nuu sa whai. Ma wha pe atu ai ia le ana. Ia tautua nā ma o tolu le panung Samoa. Amazing, eh?
La tātou ua tāle pese. Ai sa ili se avanoa. Tala noa tua i le sunga. Ia tukisia. Wilson, ia, mai le tātou whaleta vale o le Omega Cars. The girl them time, and the girl them time. What time you will see the girl time? And the girl them time, and the girl them time. What the real will see the girl time? Sing a couple of last to take that. Any girl they will have to get cash. She will want to deny your neck. If a man a move me, one will left that. Hey, hey, this a body that's just not. Tata vale lunduto, ilutala no marino bo. O osa uni uta o a. DJ. kele kele ai e te ka I mua I le le sese I lau saunga mua mua fo I la umalanga wha a pea langa o kaukala le pua leoa e la fo kai mo po o ai sa o ua e la lau o lo makua wha a kusa e ka maolo ko anua wha a mali e a kule o a susanga lava le sa mua mua ngagangi kaukala mai I ai Abakule alofa ai o fia ola ai maua kou pei ua kou fea ei o mi usila ngei fa mole mole le o au ei Abakule alofa ai o fia ola ai maua kou pei ua kou fea ei
kauni mai le malang a e ai oi mai e ave susang e popo ai o le nai manga ngai o le maka o le vai oi kalo vai ua i o mai e sa o e lo le fia fia a o mea lilo la vai whandi Anga koe sau lava le whawhinga solo mala mau te sili sili I lo suafa E o le mafuanga Maki mai susanga A waku le alofa ai o fia ola Ai maua kou te iua kou whea ei Ungi usila ngei wha a mole mole le o ea ei A waku le alofa ai o fia ola Ai maua kou te iua kou whea ei Ungi usila ngei wha a mole mole le o ea ei Po e mangagu Ua ua le whanga le se ko alu Ngā lu lava le whawhinge maka mai ki le kai kai ngā o oi le ki le se masi Wau masi asi I lo fiu e ko kali A o e fo I a susa Ua o se se au akafu Wale ai lava e mga kui foi lau whanga umasi au whai ava Olo o whakali mai Maku ile mule papanga A waku le alofa ai o fia ola Ai maua kou te iua kou whea ei Ungi usila ngei wha a mole mole le o ea ei A waku le alofa ai o fia ola Ai maua kou te iua kou whea ei Ungi usila ngei wha a mole mole le o ea ei Ia le nā whawhiawhianga su I whiwhiloi o lea uli o lea so tō nai malei a taua sa vea se Yuli Pestan ia I le TANOA AVA e te maua I le sao e na ua tā walunga ai fo I le neiva I aso I tiu te mawhaiwa alo whirima a soana nafi ngā ngaifo ai whaiwa o Samoa I tawhai fio le larolangi po o whea le I tūlangi o le a le aso male taimi ia tātou te o lava e whawhetai I le atua ono o ngā luenga ma wanoa le lei o lo o tautua ai le atunuu I lea ngā luenga ma lea whaiva o lea tiute o whaiva o le ngā teifale o whaiva o le vātetea ia whapena fo I whaiva o le tuawa o ma whaiva o ofisa ese o le māloba pisinisi tū maoti ma whalenga o si mea ia mālo le ngā lue le nāwa yaso o tuanai aso muri le nei o la e malolo istanga to la fui fai ngā ruenga istanga to peo sia kako a bio le fai polonga leu pena unasa ta lo falava malo le soifua manuia o na fatali ia malo faaftai le mafuta mai ele au ulanga tufa le tato por kalame ina ia mafai fo I ona maua le ata isi fo I tangata o skei liu sione malo li le soifua manuia
whaaftai le mafuta mai, ia, whapea fo'i oile si wawa aia kua aisi, talo whai ia le, ngā lole, mafuta mai, po whea lava le tafo le langi, o le sunga ia Emma, oi talo whai, Emma Jane, Lawson, malo, so manuia from Salt Lake City, Utah, patalo fatu ia te oe, ia whapea fo'i siutina, anti vai tupu, ia, le avasam, malo le soifua whaaftai, ia le mafuta mai fo'i le au, nanga me le tautua, o Ana Sale, lua tolu whalua, malo le soifua manuia, whele mea le nai te matamata mai ai, ia le. O le mos tātou talanoanga ma le, a fionga ile li pule o le tātou whale ta vale, le Omega Cars, le sunga atongi sia Pio Wilson, a iei le telefoni e mawhai o le whafso ta, iei masalo o seini se kon kalate fau le toi ina le teimile nei, o lua tasi wha fitu ono lima wha tasi, o lua tasi wha fitu ono lima wha tasi, ia po le numera fo o le lātou ofisa, o iwa lua fitu fitu, lima valu tasi lua, o iwa lua fitu fitu, lima valu tasi lua. Ia pole anga ia tu le lato tuatusi o le lua se lau Cavendish Drive i pampa toe i manu kau. O mai leo lau tala noa i le tulango lo iai ia le tāpenanga le tātu au le fetu Samoa mo tamaitai le lakapiliki ia whapena fo'i ia le tātou a toa Samoa mo le aso atai au. Salopo o le tau le tasi le uli le talonga le ruinga uma lotu a ngai to nai tali ngā sua ia ma ngai e tuloa e tāpua i le tātou au mo le tamilusanga lea le Pacific Nation Championship Cup i tai au i Mount Smart Stadium le usui le ngoa i le Go Media Stadium. Watua i le whamalo ma le whaaftai le pa ia maulunga le tātou atunu o e na whaataua lātou tickets vai. Nei te ia ua i aise no whanga whaataua i tickets i o se umo utoi whai atu ia i le fionga ia whai malo. Ia po o le a fionga fo ia tuala o le Pacific Easy Money Transfer wa na o tā puni uma whale le te mili nei. Au te le lola po whea e toi mawai ia se a fo i se ticket. Ai opea lava wali loa alo vai. Nei te ua taunu watu. O yeise no whanga whātawai tickets. Ia lena. A leo te wawa ia tutapuala, Talai Ropati, Talufalava, watching you from Long Beach, California. Talo whatu nai nisi o tātou uso o lo whātino pēle ngā luenga. Tau longo, ia, ma whaalawi lo fo i le tūlanga o le tātou tālonga i le asua tai au, le iai le tātou au whaasalalau, a le Team Radio Samoa i le malai i le asua tai au, moli atu i mauta malawa i a tau lumanga fo i o le tālonga le nei, ia, tāpua i ai whaiva o alo matama whanau o Samoa, te vai atu o le matua le lei au uma ia o iai nei. Ale si me tā ua foi. O le teimo mōle nei ua tā alo whaatasi ai ia au o tamai tai ma le au o tama. I le malai e tas, i le aso e tasi. Nana winga lai tā ua tele. Au te ilo foi. O le a matua i lanu mō ana a toa. Ia le malai i le aso a tai au. Ona o le loto nu o tātou tangata whaatau le teke te mau. Pau ale o le me ese i tātou matonga. O tonga so se latou au e masi i mai. Le anga lava le atunu u e fulu lele tele. E whaitama fo i le atunu. O le ala fo i le nā e ala i ona malu losi le tā alo atama. Ma so se au masi i a tonga. Ona o le lava o le vava ai mai o te ngata ma le tamata alo. Oka, o lalo mu ma ua lau pae solo vaenga o le malai. Ona o le tumu o le tapua inga. A tangata tonga.
Me lale nai se tātou ma le tātou uso atua oi na o tonga. Whapena fo ia fiti. Lala nā, mori atua ile ngang whaftai te le lava, ile au nanga ma le tautua le Pacific Easy Money Transfer, ia whapea fo i le tātou whale ta vale, mō ta vale pēwhio i Samoa, le Moana Rentals, au nanga nai lua, a le pulenga o le Pacific Easy Money Transfer, le fionga ia tuala, muri angatele, pesta tama le langi, fai malo Alan Stowers, ma le fale tua ia nona, ia me se foi, ia le tama, ia sapu lo tama, ma le au fai ngā luenga atoa a le Pacific Easy Money Transfer and Moana Rentals, pēr fai te malanga i Samoa, ia mafia whaatonu sta vale rental, te tongi pau, e te whaalua i ma e whelelelelea i Samoa. Whaalawe lawe le tau a inga, po se tā whaonga ia po le alawa nisi mea, e asi e tuai i le atunu. Pele, male la foina o lau tupe, ma whaamumori, tupe whaamumori, saunga le mu, toi vave o na tau nuu i o, ia, ai maise, o le tūlanga māwalunga pe o le rate i vai aso te tasi maso umalawa o le vai aso. Se i vanga nai ia le aso sae le tatala i nai. E o me le loku le au whainga luenga. Lo o talia le anga i mai o le tātou malo whaaloa lungia. Whaapitoa fo i le nei aso tona i o le fionga e le minista o le soifua malo loina. La uo mamai, ma le paanga tō tino, te lenga ia sa le ola, Honourable Minister of Health, the new Minister of Health, le fionga, ia po le sunga ia va au, salu malo alofipo, te lenga sa le ola. Ia, se tala fifia na na, wa matalawa o na o le taimi e maua mai ai a tātou malo whaaloa rungia. I le aso ma le aso i po le whai unga fo i le vai aso ina ia mawhai e mania sau sa o ai le whafonga o le minsta ia mata upu ia o lo tula i mai mali potia mai Samoa ia e tanu mai fo i le TANOA AVA a la o le mana tātou stand by whaatalitali atu se i su e le lei fo i e lei atau sa vea le tō wha ma le fina ngalo le fionga i minsta. Ia maso se fai pule lava e o mai i lunga o le tātou polokalame. Ia ma le fola le nei o le TANOA AVA. Le tasi le nei o matanga luenga. Lea sa matua tele i eitala i le lava yaso ma le nei va yaso. Ma o isi tangata ma whaasala lau ua le aise tupe le malo, ua ngau le malo, ma ua le aise paketi e ma whai o na whaasoso ai. I le tūlanga ma ale o le wha ananati ma le wha tope o na tatau o na pasia le tala o le tupe. Ai se a o le mawhai ei o na whai. Because le whatua o mo le tātou whainga pānota a lau tele. Ma ua mai a fōi le tūla whono ma le tele o le tupe e tusa ma le tolu se lau miliona lea na wha soa mai. I to tonu o le tolu masina se ia pa ia. Le ma e ai o le whai o le whaatautonga. Ma whaatu lai mai se whainga ma lo. Na te lo tea, le lipoti, le tala o le tupe, ia ma le tātou paketi. Ia, whaatu lau le tala. Awa, tasi lea tiuta lau whaasala lau. Ina ia whaatu toa, ma whaafile mū la ngona o tangata. E tu sai ma se whaafita au e pei o na tu lai mai. Ma whapea ai o le maua tutongi, le maua overtime. Mō le sila fia le mamalu le atunu. O lea lava e o mai le so, o lo o maua pea tutongi. Ai le o maua ia taimi whaasiri po overtime. Aisea, leanga e le i paketiina overtime i totonu o tutongi masani lea na whaamatu umai ai. Le lua se fulu ma le 5% o le paketi o le tasi ma le 5 miliona, a piliona, lea na pa ua le talo le tupe ina ua le pasia. Ia ma folosia se vaenga o le nā paketi.
ia ma finangalo i loa lea o le malo ua tau na whaataape ma whaamuta loa le tautua a le malo tausi sa iai tau ave mai e fia me le minority government lena iai of fia me and 14 others. Ia, mana ia la le nasi i tātou talanoa atu ai le fionga le minsta le si mea mali le vasun tene na uma lona tau no le fionga le minsta o fane mai ma le minsta o soifua maloloina fai mai o lea na mai tauina le lava le lava o fuala au le fane mai a lea ua ilo atu nei e tele le au ngaui tele le au ngaui o le anu wingo le tala le nao le tō tele o le au ngaui wata pe ia footage mami o cameras outside cameras ta ua le nao le la ua fai atu loa ia le fionga i le fionga le fo i le minsta o falmai ia tā le whana nei le fiafi ua toi whaola uma cameras ia le nā a le fo lau sao noa ia le sui pare mia i le asona nafi whamai a whai e o lava i le whaatino ina o mea e te tau na whaatino au mai au tau lipoti ma wha maunga o au tau overtime o na wha pēnā fo i la ia lea o na mawhai o na whaatino le ngā ruenga pe a whai e pāsia le tala o le tupe. Ia, asa, o le mea nāno whaalongo i e nafi. Ai le wha pēa ua tāo fia o na o se whina ngalo o le minsta. Lewa sao no le sui paramia. Bring it on. Mai uma documentation mal wha maumawina o tō overtime. Pasia lor paketi o na mawhaila ia lea o na toi tutongi atu ia overtime nei. Mana tua foi. Samoa te toi whaatepa oe. Leanga sa au whaatalanoina ia le fionga ia ai ono Dr. Alec Ekeroma a o avea o ia. Ma CEO po le whaululunga o le matanga luenga o le soifua maloloina. Ina ua se se mai i le avea o ia o le Pulasili o le tātou National University of Samoa. Sao no ai ono le teimilena. E silia i le ono miliona tā la na pā i le paketi a le soifua maloloina. Aisea, e le mena tupu. Nana mena tupu. E alu ale fo mai la tau ia malana ta mai pocket book. E wha mau ai e ia ana ia lava overtime. Ai tō tele fo mai e le i wha maoni. They weren't on call. O laia mai le wha maunga. Ia aso ma teimi na whainga ruenga le fo mai. Ai le i alu le fo mai lea ina o siaki au ili ili le lei mea uma. Sei tō baba ai lai. Ma tau tia. Le awa mai e ae le fo mai la tō ana ia lava wha maunga. E tusa malona ia lava tali tununga. Ai le wha maoni. O ina tolu ale talanoanga le nā ma le CEO o le Health. The Ministry of Health CEO ai ono Alec Dr. Ekeroma. O ina mawaile o va Mary. Iwa. Ne whala nai loai e iai ia tātou te ngata whainga ruenga le wha maoni e tusai ma le tūlanga. O le wha maumawina o lātou taimi na ngā rurue ai. Alai mo moi le whare. Si le lai ai. Lea o mai lunga. Le sāfu lau o lau malo whaapitoa ia ma lau malo whaaloa lungia i le so o le fionga lea i le minsta o le matanga ruenga o le soifua malo loina o le tātou o turu ma le tātou whainga malo
Ia, a whai o langona mai lau whionga le minister, i le nganga wha alalo, ma le nganga wha ngai e tia, ma le fia tele. Ina ua wawa i atu sulu le tino wanga i mai lau sa. E tu sai ma le wha atala ula ma le wala au tu fo i se teimi. Tā te whailua iai. Whatalo whatu ma le nganga wha alalo. Ia, ma whatu lima fo i le whio mai o lau whionga i le minister. A lo le soifu manuia, whio mai i le tano ava, leo mai o na ava mua le tua. Tau te seipu tau mafa se ava i lau whionga i le minister, o le soifua ma lolo ina, ale ma lo tuto tasi o Samoa, ma lo le soifu manuia i lau whionga. Ia, o lava na whaatai le tua nei lau, o tuina mai e tātou te whasoai, lau sunga le ia taua, e fwoi la whioanga e whioai, to whaoli ia te nane porpuri puiro la ua to lua ia o pao mfuti. Ia te nane poi whawhonganga Samoa, whawhongfonga mai so staffori nei poi ke lope o lo tano ai, tā lofa lava. Ia, whaftai tali whaaloalo fo i lau whionga le minister. O le memo mua, a watu le whaamalo, ma le whaftai. Congratulations on your new calling as the Minister of Health i le whainga panota nei ia mese fo i le kabineta ua whili tānganga i eila ua whionga au te manatua sa o atu mafusi maopo oe ina ua tāwhiloa i Samoa ma watu le whamalo ma le whaftai o se moe mitinga ua lewa o na tuli ma moe miti i ai i le tele o tausanga ia o le ase teimi ma se tai au e te pale mai ai e le ngā tolo na follow i tū malo, le ana vevesi ai nei. Ia ai mese o le tofi minister, mō lau a whionga. Sao noa i se langona ma le nganga, sa maua i le taimi o lau sa ili ngā malo, ma lau sa valinga foi. Whaatai tene lava lau sungari a tau e le amno whaaulo, whai foina o mai tā te whaasoa ai. I oe e tūlanga ese foi langona o le aso e pei o na e tau pasilingia. Na toi te pai tua i le amatanga na whairoa i e foi ma le whionga i le i pālemia. Ia, ma fotua i maile nei ma whatanga. Ia mai ulawa na whaua i foi no tātou aingo whaingo ina o le whatua tua i le tua sa mo tasi. Ma tau whai mai foi luawheru su ma tasi i le pōseni no ia sa malolo lava ai. Ma wale noa e la whionga fo i saoni, whionga ia tuala. E whātau tai ele sa polau so ma toitu ma lo ma e mongan ma tasi. Ia walwa e lewa anga le mai le tu pani. Ia whapena lama le tau tua e le motosia. Ia foi laua tu lai mai ai le kufo o le tātou tu ma lo e mongan ma tasi. Ma te atuaia stato nui pāta mea. Pesa mle ulu maunga ia msale ula. Ia whaftai le tua ua angai mai foia whitwhilinga le tua e wala le musumisunga le whionga le pālemia le sunga la ua ma le tua. Ia ma whitwhili ai foi lo mātou nei vai e vea ma minister o le sepo maraloina ia whapea foi ia le talaputongo tauni whapea whapea. Malo, whaftai ia lau whionga le minister, honorable, ese le taua ia te wawau te nofo mo toi tilo i tua i lau tau savalinga e maise lava lau whionga sa vea ma whai lau tusi. O le whonga fo i lea o le a inga whaatutua i lea tua Samoa o tasi le 5 tausanga o tuana i atu. E olo lava le fua ma e ono sai ma tapu ai ma ai yuli i tauru manga o nei mea oma. A o lo wha malu mai le anga le leo le atua, malana whao unga i lau a whionga. Ta oto atu pa i o lo i tu malo. Sa le aula? Ia, vai atu o malu o vai tutu. Ai mai se fōi. Ia, lau whaatu funganga. I e lua, ali i e lua, ia whapea fōi le mamalu sa atuala, mala inga sa pesta, whawhitai le atua. I lau soifua ngalue, mala soifua tautua. Ia, sa manatu le tōtele, anei o le whionga i le li fo mai. Ia, ai ono Dr. Alec Ekeroma. Ia, o le whapea o le tofinga mautu lea o le minister.
o le soifua malolo ina. Ona o ia o le fomai, mai o lana pito la au lea o le soifua malolo. Ai tei, wana matua ofo tangata, ma te i fo i le to te le whapea. I le tofinga ua tofi e la ua fionga. O la ni o masol salonga fo i le nawa i tau a mata o na fili le ta nganga ia sui o le kapeneta ma minsta. Ia whaatai, na ia ale manatu hoi lea alu te iwa manatu mai lea tua i tautua e ala fo i tono tātou ainga. Ia na whina ngalo leo le fionga i tātou taitai, e fionga i pālimia, ia po te sunga hoi lau le male ato. E te ua maua se avanoa po ntanga luenga whātu. Anga, ia stulanga whapena. Ia, mutai ane se ama whau tangata ia e se whina ngalo le atua e. Le tau masina se isi ma le atua ia na ia po i pasoa mwana i tofi. Malo, ese le taua. O te loa lai whaafonga ma tāpua i mai, ia le fionga le li pāremia i le tā whaatalanoanga. Ia, me se fo i lau fionga le minsta o le kapeneta. I le, o atu lau fionga i le matanga ruenga. O le a, se me mua lavana e maita wina e te tau o na whaalele a tili, ia po ni suinga fo i ma se ala fua e te tau o na lima teita i na i le matanga ruenga. O le tūlanga lava na nau iai le whio mai le pārimia, ia o te le fōi o le whinangalo fōi nao le tātou ainga whātou tui le tū sa mō tasi leo o tūlai mai o le whainga malo. Ina ia mawhai o na maua awa noa tutusa le ngata ia lava tātou po mai, ia maua ia waila au whala au, ia le ngata i lea. Ia mawhai fōi o na sitia ia le tūlanga o tātou wharimai. Ia peia rena iai le saunuanga le tātou navatau. O le a whausia se wharimai fōua. A sala whai sa le longa. Ia whapena poi toi tantanga i wa tele le whainu mero tangata a lalon papa au tūmua nei. Ia le poi la talata mai e malai militai. Ia lono winga tau poina yesi si pale mai e so ni pale mai into tua e peia ina na vel fa mo boa ma fona tu la mai ia le mo meeting ina ia le ia no foanga e tau si le ia tato tanga sinase ia mai se lava ia tato po mai ma tamai ta ia po la to po i tau so i po e na fa tau mai na le te le o le manonga le ia mor so fo malolo ino. Ina ua e toa i tonu i le matanga ruenga sa whai le ava usu fo e whawhiloa i eila u fionga i le minsta. Le ase la ngona fo i le mafuta atu ia ma e sa noa fo i a whaalau i loa le tātou manu lauti. Le ase nganga sa e au mai i lau au whainga ruenga ma lau staff. O le tūlanga mōmua o le whaanga e tia o na o le manatu se taimi nei o la wheroa i ai mani fo mai. Ia mai la tō tau soifua, ia mai spoi la tō lo ao ina le tau singa ma le whātontonu fola wina o le mtanga ruenga o soifua marolo ina. O na o te talitono tasi lea mtanga ruenga lo a vefa mōmua tātou malo o na le ngata e tele tangata whainga ruenga e tele foilo na mana onga. Ia peo se rango na fia ua peo ai o i mai lato o lo lato fatu ai nga tausi lea o le peo tong fitinga ina ia maua le malosi pai ti tia fo ia i whawhita uli tūlanga o ngase ia ai toi tūla i mai fo i ma awer moenga o tangata i o malo lo ia la fo i le mana o le atua o le tūlanga fia na sa iai. Mali e lama, sa mātou, sa o mai tau ina ma o a muri tai e fo i ma o fai te tala ai sa o so le nganga fifia la wa yatu te lia ma le nganga fa fitai e le matanga ruenga ma o lato a ao ma fola i lau tau feilo inga mawhanawhana ma lau au whainga ruenga ma lau matanga ruenga o se le nganga ta ua nei ta ai nei whawhita uli sa lua whea ngai tolua e le ngata o le tape le tangata o cameras i o le warehouse
Ia ma le whawhita uli o le ai, po le lava fo e fuala au. Sau no i se tūlanga ua anga i ai e fo i ai le whawhita uli. O le tūlanga tonu ole na whate i alo mawhauwhau o na no manatu o lava tā oso i al tapenanga ili i anga i atu tonu tātou whainga malo ea peita iani. E mātou te le alo po i ato le la au di whawhita au no tūlei mai. Mana tua po i la na nga i atu lava le aso mua tai alo di whawhita au li lea. E whate i ala mātou. Ia le whate ia, na mātou sa i di whapose a walai. Wawe ai o na fo i whawhita au li. Ia mātou ngā lue malawa i le ngāta i le fionga le nipo sili. Ia whapea foilo na ia awa. Ia meisa i la tōlo ngā lue tūlanga ia o le warehouse. Ia o le pharmaceutical manager ma i la tōpo i o loo. Ia i le pule e mawhai ai o na whawhai o fie. Ia mawawe o na oka ma whataunu na mai tono Samoa. Tato vai la au whala au. Ia peila o no tu lelei mai fo i o i la tō i le taimi o pangatia. O le lava sa waweina fo i al whawhitau. E mo i lava na iaina i vai aso. Ia e whapena soipuanga lau fionga lau sunga le a taua ma le whafonga Samoa. Mantua fo i tantana i le sami no loto lo vai Samoa mai sia tunu. E le whaingo fie. Ia na saili atu New Zealand, saili atu Australia, saili atu India, usa ili solo a wala ina i wawe tau no mai e tato wai la au wala au. Ae na tau mai lava i la tau se a wala wawe. Ia leo whawhiti ina i fo i le tato whainga malo. Ai mai se lava i la tau e pito tonu ia i le mana onga tu pito lea o tato wala au mai la au. Tā ua tele. Sau wawa i atu o e sau no, matu ina atu le ultimatum mai. I lea fo i lea whaingaruenga. Ia tāle whānā nei le fiafi. Wa toi ola mai ia cameras o le warehouse. Ia nā u whapea. Lona winga la e tāle whai le fiafi nā nei. Ai ola loma cameras. A mata lona mau ai mata ngata ia o lo whaia le winga le anga lea. Ai o wawai tu li poti la ua whionga le Minster. E pei e pa le whawhita uli i tangata sa ngā rurua e wala tau roa lava ua ono masina o to toe. Wa tatau ona toe oka whala au. A ole i uma le ono masina lana. A ole ana nofo lava. A ole iai tupe. Ole isi mea. Ole tele ole ngau sao le watu ole tupe. Ole watu ole application i toi alu. Le isi vaenga se i ole tender sport. Wa tatau na tau fo ia le vaenga i le tele o le hierarchy areas e aluanga ia le process lea. E sila fia le a taua me se whafonga ngā Samoa. Oe maua tonu lava le uti o whakitauli. O le no fua, tuai o na oka ia vai la au whala au. E whaatali a se i paulia o na minoi atu lea. Lono winga o lae reactive tātou whawhitauli. But it has to be proactive. E tau tā pena mamao. Lena tā ua le time frame. O le ono ama singa te tau o na okai whala au. Au le i o mai ia isi whala au. Ia pe whaititia pe o lalo le awha. Ua levan tau toi oka nisi whala au. A whai e tau sisia le system le sau no mai ai. O te loa le sisia whaina e mo i po ia le tennis sport. Ia langa tau ana o ia na vaina. A wha pela la tu sila fia luova iaso e whaatali ai. Nono winga tau ni whaapoko le si luova iaso le ono. Ona valu, ona ono masina le luova iaso. Okay. Ele whainga tāle, whai o le calculation le sau no mai ai. Ai peia wano fua. Ia, o le whaatato watu tato. Awa iai whaafitau. E peia o le te mo tonu watu whaafitau ni lo sunga le atau. O le ala na lo futsu e le lipoti. Ma u whaitau o whapelo. Au te matua i o wofu. O le iei tupe. A o tangata whainga luenga responsible le mea lea. O lewa na tu lo te tau ono masina loa oka le mea. O whapelo lau tala. E iei la le teimi tā te tala no ai. Tā ua lai whaafonga mai a lau matanga luenga mai la tau e ngafa tonu ama le oka ina o mea ia. Ia aua ni toi tupu. Lele. Tātala noa wa o lau matanga luenga ma le whare mai lena tupu mai ai whawhita uli ia ma lau manu ia ai fōi lele usu mai o nisi fōi leo le au ngā sese e wha
e whaatino ma tā pena ia tau mawhitanga fo i ale au ngase o lo whaatau turia. Na mā fua se hana tupu lea vaenga ma toi o ai ina saili seisi private caterer e ngafa male ngase senga o tau mawhitanga ngā ngase. Ia, o le tūlanga le nā lau sunga li atau e whaafonga anga whae Samoa tate le alo lawe ato le la au o na lo tūla i mai le whaafitau li sia mātou koi mutanga luenga o le atulu e au le tauola o le whaangota i oe na o maua le tala ino wala au mai le polisili a tea pe ua elitana o le tūla iwa le tai au whapea mai e tuai mai mātou pono tene le la whai o na ua le aia le au ngā sese la tō ngā lule mpuka. Ia, o whea tūle wale nei, mai le ka paka na o TANOA i ai, au savani mai ro potu mantua poi, o leo te whonga whare wha i le whale o manu. Ai o tau mai wa iai la nai tangata ia, na ia fo i tamani i, ia ma tala mai ai lo la tō savani, sa espung malua la tau ina wina tono ro potu ia nai tamai tai tonua ia mau ili mai de la tu saval ia mai aro lova la unoa i la tu uma fio atu tala tu au ma tu sole pule ia uma loa fa tala mai la tu ta o la mona no la tu la mona ia la ia taua e sele ta ua mon le o tala noa atono il fa fitau o le la tu so ta ina mai la tau e ai la tau po la tau pule atu lungo la tau ia mai si lunga atu mantua foi e fa pena amtanga luenga ia pule sili so mai ai lea ma leo lo vea ma pule lo na lua pe tau la tau pule lango o le associate chief executive officer ia ona so mai le lalo mai tangata na o lo ia le principal ia lalo mai o lo ia ko lesia so mai lo mai la tau ia e peina o na iele so ta inga ele imala malama le yai e abatu fo lai lunga le polisili na tele i maua fo i la le pina ngalo le ai wa fiu la to e fatali o la lo la to la mon o le mana ia la to le mtanga wela ia le mafanga na sa bali mai ta o mai le la to fa sia ia na maloa ma to sole pule o mani vie o fa ya maua to tongi ia ta o na yo ka taimi o la sa maua la tu tongi le aso a mafi e peo na iai le aso le no mai ai, wa mai le aso a le aso la mafi o le aso lulu le la sa maua la tu tongi le aso lulu mai pe i maua la o la tu o vataini e peo i na le na mafu ai sa vadia mai e al minsta ia na lo famtala tu iai a wala tu te poli lo watani mai foli minsta tu pe mala tu tanga wenga le la nga lue fatas e tongi matu ia o tu o vataini ile gova yaso lumanai e ala le o to il va yaso tonga mano ia na fafifi nai la to mai foi la to tala ia mo taro sanga ia to yo sa o le mkuka tengile ia manga i lola to le mkuka na mo wala tala mai sili mai la to sa ngai tono to ala to yo le mkuka ia ai fa ia ia tama chai fo lo pule le mkuka le te o e malolo o le o mana oka ia tau bafa ngase ia ai sema stai mi tai auto te afio mai ai ia stala fia le na le ia tau family ina tu e lua family ina fo ia le unga ngase la o mau le na tu tau mafa ia mai se la tu nei o le sa bali mai fa lo mai lo la tu la ngona ile le ama io la tu malo fa tai ta ua tele ia le saudoanga ma le fa mamla mai na e lau fionga o le mata upule i lau au fai ngā ruenga. Whamata e te tonu le bele au te tu o lalo tu ai. I le mea o le line of communication ma le awareness o upu ia lua o te fia whamawhaina le tātalanoanga. O le fisota inga lea mai le pule siri se i saura i le leina lena au mai nei. O i la tau in command i lea taimi ma lea taimi. O le leina le nao le fisota inga le o te loa o lo mafua mai ei le malama o le au whai ngā ruenga. Ma awareness programs ina ia i loa el tangata o le stepu le alu iai, au ai e whaalongo iai. Ina ia
Maupopo le communication. Awa pe foling mai. This was communication breakdown ile valo au whingaruenga. Sa nene lava le saunoanga. O le tūlanga le nāna wha mawhai le mātou tanoa na male ulenga. Ia e te tauna mata alia i le whaataunuina o se fina ngalo. Ia o se whaatonunga i tangata uma. Awana i tasi se leia po i lea ngata ai. Ai whaasolo ni lei. Ina i mawhai ona malama nei tangata whaingaruenga. I le tūlanga tā ua o i ai so ta ina. I so se vaenga minister, polisili, au whaingaruenga o lo lango. Ia mai la tō se o lava i se tasi o lo peipo la tō lo kukaina tau mawha. Ia mau tūlanga sa o nā le sau no mai ai. O mawhoilan wha atoe wha ta otom toi wha manatu. Ia ua te tōru whoilatu o le a tū mauma whina wina i e whaani lea tili e tātou so ta inga. I le vāla o whaingaruenga. Malo whaftai tele lava. E whai o le whaamautu mai o le ato tongi la le se fulu tasi vai aso overtime o lau au whaingaruenga. I to tonu o le si lua vai aso lea o lumana i nei pe apasia le talo le tupe? Ia mantua foi la pasinga o tala le tupe le fa moe le vai aso lea o le vai aso ntua au lea wa iai le se leni tu mata manga i tutongi ai la to le wa o mata pena ina ia maua le vano e tutongi ai la to le o mana ruele tanga luengo tupe mana tanga luengo o se fo malolo ina fa tau no ina fa moe le ali atau malo fa tai ia wa tali la facilita o le na o le a whaatino ua maua le paketi e whaatino ai ia le whaamoe lea. Tātala noa i le tātou te tai ma le tamao le atunu le whionga le li paramia o iei se update i se teimi lata mai nei mai fo mai nei ia me se fo i lau matanga luenga ia ma le so tai fo ma le whionga le li paramia ma lona whaatafa ngase ma le si mai i New Zealand nei. Ia, whaftainga tua wae te loe nati sila fia no watu la sa leile i le aso ni tau neu to e sauna ia le sa maua le mātou pelo inga ia lo mānosi ia le afionga i le palemia sunga lau le male toa ia mai whaftai fo i fo mai pa ia ni leio le afionga o le tātou palemia ia o lalau maua tala leo te ane tua ia le ngata le te tua ia le fo ua whaso solo i toa mānosi ia mantua fo i le anga o le ao lave te tauna i Savali, e tauna tūlai ma whai aia i ngā luenga i momia. E te tau ana maua le malolonga, maua le malosi, e tala whenga i lei, e tau avina aia lona soifua maloloina. Ia wāle wala ungo wala unai le tua te i o le tātou atunu le nei. Koi mai tau, au maua tala lo malosi o ia te nei. Ma whai ona pasia le talo le tupe e au noa ma le whionga i le palemia? Ia, wa mai foi lan wha manuianga i le whionga i le sui palemia o ia foi leo le whionga i le minstau tupe le tamaita ia mulipola ana rosa a le mulio o le lewa iai ia te ia le atuanga ia mai se foi lan au whainga ruenga ia wha pere foi le whionga i le tatou sui palemia le to fa ia to lupe po on sem o ia leo lo tai mo ina le tatou whainga malo te niwei ia te nani foi minsta lang o ia non fa tuanga o lava ta oso lo tatou whainga malo ia mai se matanga luenga se ese ia wan pasi o talo tupe ese le ta ua o lau saunoanga mbara o le nganga fo le nao le ua mai tawina i le whionga le li palemia i le ngata le tō whāna e ina ia lua ai ia sui palemia e to tofi le taimi lava e tas. Ia ai le ngata fo i le nā o lana whaatua tuanga ia i la ua mau tōua whionga i minsta ma le tō whala inga leo wa whainei e tau fia uma malanga a whaavao malo a le tele o minsta kapeneta le palemene ai maise fo i o tangata whainga luenga le malo ina ia la lango uma lo lato to mai manga waa ma le taimi i le tāpena ina o le tātou paketi se ia mai a uma nei mea uma ia whato a relax fo lea ma toi fo ia le au whainga luenga e whaatino lato tiute ia po leo mai fo i whafo o tau fie le malanga mai whafo stulanga le lei lea ia
e tal tonu le nganga o so se sa le pa lango le ono fai la ia sabili o aso tonu wal nei sa ia po ina mana maula na sila ia lango le leilo tatu sa folau awane e tatu fate ia le ngata ia o lai lava ia tatu au pena e mfai tatu folau o lono wi o leva na ia sila fia e tauta o to le leile tatu sa folau e au noa malona ia pe afa pe mo mia ona iai ni vaenga malanga ai se toi o ia mai le atu Samoa. Ao iai le fionga le li pale mia i te tonu o New Zealand e imbo tonga fitinga faa fo mai mbo le soifua malolo ina. O le pae inga le taimina tula i mai le faa tutu i le tua Samoa ua tas. E o mai ua umona pasia ele vai tau o tui le epa malana kapenete le na vai taimi. Le Samoa Medical Health Insurance Scheme lea na amata mea ai ia le nupi wha. O whea o anga i ai le vaenga le na awai tā ua tele moni swinga mo le soifua maloloina ai maiso le insurance e kawa ai tangata umo le tunu mō ngase e mawhai o na tausi Samoa ai maise la ngase masi i mai i atunu i fafo e le mwhai o le whai ta utonga i tonu. O le a wha wau le na vaenga moni swinga le label lumanai. Ia o le tulanga na taun ta o to le ele ta upu mau te lolo o fai pea ia resota inga ia mai se tapenanga ia wale se platform le leie ia nga i mai ele ta upu ai mo le tap ton wale ta ni ele te lo ta to pe alu le alu ile batua o ta tu tangata i New Zealand mai tia ma tu mau o nei fai ti ai o tele i la to ngase ma tau sa ili ni va no atu i fafo tasi la le tani le wa sa no ia o le fa nga ina o le insurance le medical insurance ia wa mo foi ta pena le ia tau sia le to mau e ise tai mi fa tau no ina i lo le fa moi a wasa o fa ta tu ia le tulanga o le mamao le ave i tatou mai intia ai maise o lo iai le fa le na le Pacifica specialist healthcare ifiti wa uma ona whaatotonga ina ele whaatino ina o soseta o tonga whatungao whatu ma o le whai ai ma sose mea lava a tonu e tau tūla lata mai fo i lele nai lo le mamao le anga i intia lau fionga au lei tua tonu au le o tau tua oi o lo iai ia lea a sosoani ta ua tele mo le soifua malolo ina o ta o fa mai le fiti o le wa fitu o tatou ngase wa foi mai ai o fa manu ina ia tatou ngase ia mai fiti le fatu ia o ngase ia mai le tau sanga le o le ono masina anga ile se fulu fa tau sanga le na no foi mai ia le wa mata le moni le ala sa no ma le a mata tatou ngalu e tu ia ona la talata ia le ngata foi dia o le foi wa ia fo fanga tutu maol tatu malo ina ia fau fo ia ni se fale mai tala fia ngai le fa pea e mai mani masini e fai ni tau tonga e fai ti ia tatu tangata e avatu i fafo lono winga ele ngata le wa sa no tali le la tala mai fiti au le fo ia fanga solo tatu fo ngai le to mau ia tala ina fo ile vai ngai tono Samoa ma dia lava ya o to ta i tua o ma fau i le afionga i le papali i panoa i le lona fo i sao i le soso di mai i le tusia ma le tapena ina o le tatou a navatau ai wo wala au i le tua ma fai langi le fo launga ya peisa tilo ai i se fainga pa anga ma le nupi fa o tu mau pea le na nganga le lei le amatabea ai o le Samoa National Provident Fund e mana tu ai le to ina. Ola tu mau ai le to ia si tala si ese ia ma tonu pe no tano atu sustainia ona fa lau i loa ato toalea o le tatu skin le te sauno ai ia te lo foi la na fa tau ni maina ma le fionga ni stau tupe ia o ia foi na ni stau no pifa ma li lava ma lo fa tai ole ia i ole fionga ile li pale mia i New Zealand nei o le o te whaalongolongo atu o pei o toe whao popo na inisi aso fo ile ina ia mautino e fo mai
o le a sili atu o na lelei ma losi sili atu a o le ito e tali watu I Samoa e te langolangoina le fautuanga ia mai fo mai. Walanga tau e lei lava na maua atoa lona soifua maloloina ai mai se le malosi o lona ao e tau aveina ainga luenga pai. A wā a ngai mai fo. Ia, o e mantua fo'i o le tatu taitai a tu lai mai nei e tau ave se mtawhai oi. E malolo uu mata tō e lua tu la tolu tu la whai tu la o sau noa e o noa ma se malolo. Ia, ua umatu ia tatu roadshow. Ia pei o le ngaluenga whitale sa ia ngalue ai. Ia e le ngata po I tatu whalau iloa I lunga le ala. Ia e whape fo I ngaluenga tatu te angai ai. Ia atamua ia e tai lava. Ia wala nga tau na mau se malolonga le ala ue ele taimine o whaane leia o lona au. Ia mau te au atu tusa malo finangana. Maua lea I tu lai malolo leia ina ia maua le malo si tino. Malo whaftai tele lau whionga na vinsta. Ai aga ele o toi tele ia ni au fasidi ai na ona o tu atu iau au tafa o nisi vaenga e te manatu o te tau na o ia I lau whaato whala inga e ese mai mea ia wa whaatino nei ele soifua malolo ina ma mea e te tau nu atu ua iai e iai nisi tūlanga e te tau o na ngā iai ia lau wa ai molu manai. O le vaenga mua o le e ele moonga I lau sona foi le atau ma le whawhonganga Samoa. Ia whaititia I lato e whaia I al masini leo le wha mātoto. Ai e le o le tali le wha maino toto. O le tali o le aventua I tato community reach out program ina yanganu rue mai ia fio anga manu. Ia le te manatua po ia tato asiasitu mai la so Ea, e tatau o na toe kakako mai ia le tūlanga le nā a mawhai o na ia mālosi lava ia le komiti a tinama tu mai tai ia whapea fo ia tatou whalimai whaitu malo e a ngai nu taitasi mawhai le fair screening. A screen le leia tatou tangata. O na tele o lato, toa whate ia ua maua atu, ia ua laua walona ua iai le kānesa, ua tūlanga tōlu le kānesa. Ia lona winga toea o se taimi tūlanga o lore level 4. Ia lona winga o le toea mai stong fitinga e o le mauna ko mai. Ia pe ua I titi fo ia vanoa e survive pe afa pe whaini tau topa. O le vavela na maua umai la tau nei. O le vave fo I leo le pui o la tau pe tau whai tau fiti. O le mele tau tala noa tuai. Ia ave le awareness fo I leo I tatu tangata. Ina ia mawhai o na puipuia. Tau mafa lelei, inu lelei, ea mama, ia ma afa pea lo leste se tasi ua maua atu, love to amata o na ua maua toto maua lunga, ua tulanga na ua amata na maua suka. Ia tonga fiti lo le teimi na awane io o le tulanga le wha mao toto. Marila. A se no na tulai mai ia le community outreach le program. Le ta o le health community. O ina, o le a whai titi ai la tau e o I wha maino o la tau toto, o dialysis. To e whai titi ai la tau e o I stage 4. Ma o ina tau na moe ai, ia matu mau ai, leu na ia le soifua maloloina. Malo. O le nue whatasi. O a fio anga mau sa mo, elena o tala whatai, elena o pia, elena o tua siri o iai le ai o ngase e tapu vai tasi iai sa la whai o na o rola ia le ana I isi tu malo, ai te tau na whai tu malo uma, ai sosoa ni iai ia tatu whono whawai, a mafu a whape ma whai na tupu le mena, o te tonu lesi sipu tau sanga o sau anga I mai lano, I la tau e wha maola tau tono Samoa. Au temine, ia, o te tau tino atua walu lunga o sile atu male lua se lau I la tau. O lewa ia I tulanga le tau wha mato tu Samoa. Ia, o se wha mai ele I moe miti tātue o iai, o wasiasi atu iai le whale ngase, mauta ngase I matotua.
ia ua iai foʻi le talavo lino i manatu e ona tupu lenei taimi ia lau tupu ai sea ua tuaina maua ua tuaina latou silafia o latou la iai le lau amata na maua le totomaualuga ia lau amata na iai le suka na tau lona vave maua lenā taimi o talavou togafiti lo ina ia ua nei oo mai la stage le o le faamatoto ia pei o le mea na o le mamafa i loo mafaufau ona o le ua fesili mai le ua tatala atu ae tatou tatalo i le atua ia galulue faatasi sa mo le faaitiitia o gasegase tausuka totomaualuga ia faapea foʻi ia le tulaga lea o le toto ia faapea foʻi le tulaga lea o le fatu ia ma tatou tamafai ai aua nei tele nisi e lavea atu le kanesa ia ma oo atu ai naui le maʻi pe a stage 4 ua tala na fo maʻi le taimi nei Ia. Ma lo whaftai tā ua tele le tātala noi i mata upu nei. Ia e maise o le iai la o i lātou e whapitolo lātou to mai. I le tāpena ina o tau mafa pa leni ma tau mafa te tau nutritionist a wā. E peo e maana ia na a whailau pol kalamel na le reach out. E iai tangata na lātou te tāpena ina tau mafa talawhea ngai mō. Le soifu malolo ina wa o le tele o nei o nei fa ma io lo tupu ma fia io tatu tangata e ma fua mai tau mafa ai ina ua fasui a i pulenga o le tu malo ma tofi o le tu malo o a mai lo tu malo ya na matua tu lima tu ma le fa tu tuanga fo o le fionga i le saoli i atuala i la o fionga ia ele ngata o le poloketi o lo vai eri mo lo vai taf lo vai le paipa ia me se fo lo to taba i le tio le na sa va ia to fu lava e so ta ia lava lo to i to malo i me o fe au e masani o fe moli tai i por kalame fai o le atina ia e tautala male ava o le taimi nei o te o malama o iai se le tio pele ai ona o le taimi nei o lo tapunia malava le tu mau ia tatou fonu whaamai. Ala mai le tusina vatu le minsta se tau sa ili mua ia tulanga tau tupepe o le alfa ma ina na ia. Au le o atu ia isi tai fono malato foi komiti. Ia ma le taimi lava e tala ia o nala ma wale tali o lausi. Ia o sesi ta por kalame ia o tala no atu matulitio i lau suma, i mwhati ia i poi lau whako. Tepi nei, ia o lau tau whai fo i o le vai tau mafa, ia la fo ua maua nisi mātou te ngā lue whātasi mo le whātino ina o le vai tau mafa o se mātou pito nuu le samlai ulu i le saune le manga whāne, anga i pata mea, ai anga i taile ai samlai ulu le si se i o mai pōpua, ia le ua mātou ngā lue po i manisi sa maria anga lei, mo le whātino ina o le whamoe moe. Le fa mai le tenki fiva le sa le vesi ai nei le pisi fo le ona ole inseti le ole namu wa o fe o ele poloketi le na ile tulanga o le fanga ina fo le o no fanga ie masani ona tautu fu ai le namu mamo wale tenki fiva a le vo tatu tu la lata ya so malolo ma so fifia o le ase taltununga ile fa wa upea o le poloketi ina ia saunga le mu ele ngata i tangata i malanga atu i Samoa ia manisi fo i malanga mai ma o mai le sia mai fafo pe a fai ele i le lei ona control ia le fo i fa mai o te lo le mafo anga o le ngase o le fo i fa mai ona o le lenga lu fa tasi o tatu tangata ale me sililan ta ula wa i pe ola wasi singa le na sala fai ai toi tanga ia i le mata no fie o la foto o ia le teu wina o tatu no ma fio anu i le tulanga maua luma o le matua fa mama le lei ia tafta fa maota tafta fa ala e a wone toi tu fuai ia na ia ma o le inga na mata no fie ma ua stola tu lava fa ma ia ua tau le maua mai foi se logo lo nei nisi o maua ia mai fo linga ua utangia le lei le ngata ia fio anga malato komiti po tinama to mai tai ai wa ia foi le public awareness foi le a wona enjoy tau ai ni ting apa oni plastic mo ne fa pena tu foi na mu wala awa
o folinga mai wanga no fa tasi le tunu ina ia fa ititia ia le fa fitau le meta wala na ma o te fa ia wa pe an tatal no a to fo ina ile community awareness ma fai ia ma tapena uma lo to ifale i le soifua maloloina o le a le to tau matea le mata no fie i ai fa pe fo i ona fa ititia ia fa mai appreciate e o tu la mai ia vai. Alo, whaftai mo le update le ngasa ngal denki fiva. O toi fasilitasi o tulawa i le tulanga o le updates ma le toi whaale lei o whale mai o tātou I pule ona I sala whai. Ma nisi whale mai fōu e ono whaatula I mai le lumanai. Ua pasia uma lava le whaale lei o tātou whale mai. Laua ua iai le umantusi le ata mo sa fotu. O laua uma e tātou ngaruenga tele le na whai sat paitea. Ia o whalalo laua ua iai fo le ia le whaafowina o whalalo whapena fo sa taua. O maea o le mate o atu o umana tapena le lei nei vaenga ia. Nei tātou whale mai le ngata fo la I le moteli salawhai. Au whapena fo ia tātou whale mai nei. Laua iai le tupe whaanganga mo le toi whaatele, whaalelei a tili whale mai sa naku, whapena laua umantusi le ata o le whale mai I lufi. Ia ma o whale mai na leua o mea te au I poti, ua iai le la tapena e la tonga nuena. Ia mantua whela o mea ia, sa tapena le whainga malo o stola. Matua tuara leua iai I tutonu. Pawala le vaenga le ia whataunu. Ia tulanga le aua maea o na whaia fufuanga tau ave mo tātou whale mai. Le foi la wa ofo mai a te tasi o atu la to te fawina se fale mai fo ta to I sale longa ia ma o tasi wina fo fanga wi ia atonu le mo le terminei ai mo le tau sang fo ma ta to nga lu etwai I ta to fale mai fo la le sale longa Le se tanga I mal sila la wo fionga le minsta se awala e fo ai ia le tūlanga o le sioki pe o tātou fo mai ia e mese fo I le au tausi soifua e le ngata I le silsila I le o ese mai ma le atunuu ina ia whaatu mawina I lātou I totonu o whale mai ma le tātou o tunuu I le tūlanga o tutongi ma mani alauni mani mea whapena e tāwhio fia ai I lātou tono le atunuu. Lua vaena tene o lo ngā luen malo ona e taunu mai tātou whainga malo o lao o iaia tātou medical school e lua. Mua le tau e tātou le Samoa o le NUS, I lalo le NUS, National University of Samoa, la I tātou Samoa Medical School. Ia ona e au tau ina ia tātou po mai. Ia le ngata inao, ina fwila e au tau ia tātou au tau si soifua. Ia lua. O le fwa iai le tātou universite tau le Oceana University of Medicine. Ia o le nau universite e mo miona iai lau ia lau first degree. Ia pe se postgraduate. Fwa leo na ea ngai no le iai whai iai ia lau whafo ma. Ia la fwa ua sosoani ma losi. A wai tele ana whai ia la tō whaunga. Ia mata au fia wa te rime e tau sanga le pāno tangata I maina. Sau rowhenga luenga mo Samoa. Ia tela la tō whainga luenga pa kua fia. O le tongi fo ia mo lunga tongi o fo mai. Ia whapea fo ia tau soifua. O tau soifua ta tō le numera tasi terminei ua vatu se lau mon tupu lau tau soifua le tonu o Samoa. E lalo ulang tanga luenga soifua maloloina. Ai ile tengo le mato whelo ina. Sa iai ia le vasenga whahau. To iai ma le vasenga amata. O lono winga. E le o manofo ia le fo I tu tino le soifua maloloina. Ina ia whaatele ina pele, ia whaatele ina pele tau si soifua. O le tala fia le nai tau soifua. Whapena fo ia tātou fo ma. O lea lava ua ia le toa tele o tātou fo ma I te minei. Ia paule mea, loa lana mo tātou fo ma. Ona te tau lona iei lātou iei le poto whapitoa. Ona mawhairo lea ona ngai tangata ia specialize I le vaenga, o le vaenga tipi, o le vaenga o mata, ia o talinga, ia o le tūlanga hoile le kanesa, ia pole a lava le mea ngai ai, o inala,
lea mai ele tatou fa mai moi le fai tatou pale mai le fa mai tatou masini le ngata fai tonga fitinga fa pito le tata loe awana I toi o I fa Madia. ai fai tonu ia mafiti le la talata mai ono mai le o la to fa pito fo mai fa pito I fa fo o fai training o la to le wai u o maua la to fo mai ia mafai la to training fa pito ina ia vea ia la to matangata fa pito o le fatu ia o le tulanga I spatu nga o le mo fa pena o le tulanga na le wai ai taminei ia mai fa moe moe la o tu talo ia fa tasi po male tu fa tasi o kina ngalo le tulu ia la manu ia ai tatu fa moe moe mo nei mataya Malo whaftai I lau whionga na minsta, Honourable Ese le tā ua le tā whasoa. E te whaua wina ma whatuatua ina pēr le tūlanga o le ngālu rue so tai, partnership ma isi fo mai, ma isi atunu o le ma sani o na aluatu o la tautua mo le tai masina, lua masina o whioa I le atunu o atoa whai tonga fitinga mo isi ngase, e te whaua o na whaamalusia lea sotanga. Partnership ma whaf. o se tūlanga le nei a wafo I le ia se tasi iso na atoa ai o le ana mai fo I o le nei le ti ma saina e se fulu fo mai saina le nei temine mo tau sana atoa a o matu na se fulu toi fa popo foi se fulu le ngata le na le fo o mai ia le mana onga mai isi atunu I tūlanga tonu le sauno mai ai ia mai au mai la e mai ngā lue fua toi a mai lo la tō ata mai whapitoa ona tufa lo le ana anga ia tātou fo mai e a tili ai ona whaateleina le ana baa whaateleina le tō mai ia le ngata le o le loto tele ma whai ai ona whai a mesi sini e lunga atu fo I o le tūlanga lo ia ia ma toi la e lumba le ata mai e whaatino inga luenga o le tūlanga tonu le sauno ai e te tauna apo mafusi mai e Samoa ia lea fo I matata Ma lo whaftaitele lava I lau whionga o no le tātaimi whaafetai atu le tō wha sasa ma le whautautanga fo I lau whionga Honourable Minister of Health ia a watu le nei taimi e te whaamanui ai fo I ma whaafetai atu I le tāpua inga lo tū malo e mimita I a te oe Ioe, o lau wha e le tu malo, ma le tofi min sta o le tātou tu malo. Ia, o le nganga whaafetai le nā I le tua. Le ngata fo le nā, o lo tāpua I mai I le whionga, I le li pālemia, I lau o whionga. Ia, ma le tā whiloa inga fo I le ne. Iaso ma le nganga whaaluatu. After tele lava ni ataua, ia mua lava no whape atu ni lau whionga I le li pālemia, lau sunga lau le male toa. Whamalo le rotu tele, whamalo foi moto finga, o lea lava o sila Samoa, I le moni na utu mai le langi le tō whapa ia, e ala le whastoa I tū la whape nei, ia o lea ua mātou tali tonu ai, I le moni o lea tua lo tātou tāpua iai, na te le tū la wha ina I tātou, ia lea lava ua tino mai, e ui lava na iai a lau a whionga fo I le pālemia, ia wale sa inga malosi, ia mātou te whātua tua I le tua, o lo maua pēr le on sai I lo stele, e whātau nuu ina ai e tonga fitinga, ina ia maua lona atoa, ia, ia le tua I le whare tua foi ma no whaalo, o lo tō ngā lue whātasi, maua I foi mā losi I tino, le nganga ma le mā whau, tātou tue whātali atu se aso tātou te whai mai ai, ia, lo I tu mālo pēle, ngā ngai maunga numera tasi, ke lava tafa la langi o lo e whaafonga mai ai, ia e maise si o tātou nuu, pēr ia pāta mea sa mala maunga masale aula le tu malo, I o wha malo le o sai, wha malo le te talo, le lava wa au mai al whaatua tuanga le malo I la o tau au auna, ina ia ngā lue whaatasi mo le tātou tāna luenga so I po malo lo ina, ia tai nane whala tonga o tau I mwhala whaafusei. Ia o le tātou sao lea I le awananga a wāle malo Samoa, malo tapua I whamia le tua I o tō whaiva au, ia lo pōle whalam tu langi talo I leia mangia, ia le iai o la tō awana I tutonu whalanga mai al malo, ia maise le pāle mene o lo loma atu I le ai asu pou, ia lo tātou
no o lo lala pa au I tue fio le nei langi ia familia le tue ngā ruenga pa taile manatu mai o tātou ainga taile manatu mai e tātou e kalesia ia fa tai foi manatu mai a Samoa Samoa poto o fia lava le mea lo I mau mai ai le nei pol kalanga pa malo le tatalo mo le tātou whainga malo pa tai I tupu mai ia fa pe foi fa le tua matausi sa wa mai tai malosi o le tunu pa malo le manatu ia ainga tai tasi ia ai tai nane foi I la tu malava o lo tatalo I peo au na le tua I so se fata fai taulanga pa tumu lava ia te o tau ia le matou tautununga o la o tau tatalo I manu ia I Samoa fa malole o sai foi fa kitauli o lo tulai mai ia I mai sele tau whaafonga mai ai tau whainga tātou malo ia o lea foi sa o tau sila le tau le tā whaioia le nei foi min sta I tono ni tāna luenga so ia tātou nuti me whaatasi e vesa mo se atunu malo roina nei o se atunu o foi e fia asi mai ai I latu uma ia ma veo se atunu e pele o tau whatu lau sunga le ataua pa maloro o sa o lewa na tau tua I le nei tā whaioia ia le nā lava tala vau tai ko I morotoa te le foi fai tionga ia e le fai ona ngā wai le lo wha moi ona lai tu matila lo wanofa ia Samoa pamnia tele Samoa le nei tu la fiafi pamnia le tua I lau sunga le ataua soifua mai manuia Ua whabalo sa doi lau whionga le vinsta o lea ua tō le whale o tau taiba ua lau saa fo I o whaiva. Tufi tau whao Samoa ma mai I tawha e fio le larulangi. Lea ua tāseu I whanua. Aftai le tua I lau soifua anga lue ma le on sai ma le tautua mo Samoa. Ia sa safe ni ua lau vānganga whitalai I tono le maorta ma lau mta ngā luenga. Ia awa Samoa mo a tai au. O lofo tele mo lau whionga le whalitua ma le noa whaalo. Whapea foi le mta ngā luenga o lo o iou a au. Awa le soifua ma lo ina o Samoa. Anga leile tua, ia, masanga, ia le ai o le tai, tā te whailoa I pea ai wha soifua ia o mo le te midei. Ia le nā Samoa wha aftai lau wha whonga mai, ia o wha mawai ma tā walu ngātu le talanoanga ma le whionga le riminsta o le soifua malolo ina o Samoa. Oka. Nā mata mai lava o le o mafuta le minsta le nei mai lava I le ulua I teimi na mau popo ai le ainga o le whatuatua I le atua Samoa ua tas. Lua awhia lua sfuru. Malanga tu Samoa masau I nei a whio mai fōi ma mawhi I loai. Le anga lava le tangata e toa, mai toa fōi lava. Le vānganga whitalai, e le solo muli ai le to o sa le ula. Leanga o le isi fo I pule whawai. Ia e whawhtai I le tōwhinga a le whionga le li pāremia, ma le musumusunga le nganga pa ia. Ia, lea o tau lau o le whamoemoe. O le tangata e ngalue, o le tangata e whaamdia ina. Mai, e tō pule fo I ai, I whaamdianga e maise fo I o tōwhinga le lei, o lea ua tuwhi tau whao ai le langona. O le tautua I a Samoa e tauala atu I le soifua malolo ina manana matanga luenga. Ese le manatu le tangata ai ese foi le sila le atua, ma le musumusunga le atua. I lea foi te tai ma lea au auna, I lea taimi ma lea taimi, o lea tātou woe tale pese. Vavai I ai foi, e na ua toi tolu minute o na tā lea o le itu la e tolu.
Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Tato te mana na o umalawa ia o le whainga o loa te whaonga. Ia mana tua, te whaonga o loa uma tasi lua malilima e puipui ai le tātou pārneta. Whaonga sa o loa te whaonga. O le nā wai o lima, sa eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, o Together Auckland. Papito maua e le fruit shed. Pusa piso po Pasifika. Se lau lima whātā laiva iwa. Pusa tayo a Palaiti. Whaiva tā laiva iwa. Pusa pipi. Wano walu tā laiva iwa. Pusa Eleni Ocean Best. Cholo wano tā laiva iwa. Susu mai i le fruit shed i te tonu o le shopping centre a Maangeli. Tele male ano anua i o whapitoa mo le nei vai tau. Pa ai te wo misi la wavanoa. Ele umi le nei whapitoa. Asi mai loa i le shopping centre a Maangeli. I le fruit shed. Talofa Samoa. Wa ule nei o kāsputi alu. A wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai i le se furu lima iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Vevela a. Hey, what's up, babo? Dollar record, 6-0. King Kenya. Digital. If you see the Imai, when you need the Imai, I'm my lonely man. Look, following now. What if you see the Imai, when you need the Imai, I'm my lonely man. Look, following now. Jab in the beat, yellow record is the king. Game one, you're the one, you're the bomb, man. Come a skill like a boy. Party and see. Sekia sene la ulue la utia. Ka amilo mai se ifue o etia. Whaakani kasi se isip la upia. Ngi ma whanga ai kofu yai se lia. Kouli mai o kau au. Ka kala lo ulu ai whaakau kau. Oko wa vevela mai o e la uhani. E umalo le pese ka kofu ili sami. Ua e fesiva. Imai. O e niniva. Imai. Amai lo lima. Hop. Fayo winga. Ua e fesiva. Imai. Shake the body, the minima iluma e wa e ke whaakali. Wa kumu ke le pari, ka wapu so mai le lima whaiai. Hani sau ka saba ni bani. Whaasi so mai up, down. Tuma mai lau shut up, down. Pei lava o ke sii, e ko alo u wafu e pei e pii. E a sau fika ua lava lea siva. Le wa alo e paka mai tau me sina. Mā ko ila e ka alo mai baby. Fa mai e whai a leanga e seisi. Ua e te siva, imai. O e niniva, imai. Amai lonely now. Hop. Fayo winga. Ua e te siva, imai. O e niniva, imai. Amai lonely now. Hop. Fayo winga. Kani la kape wo mai leo. Lea yese se pepe ke le eu. Sisi pape o ko ki pe kako. E ke ia de koso fa ko ma. Hey bilo mai lo ki mo ma engi bo. Sikusi mai lo li pa fa singo ai o pa ke ngalo wo ma o le ko ngi ma wangi o e ku di fa ka amilo ia wala era. Te be inga de anga o le ma ia wa. Nga u so ma o le master i ku ai pe edi ai o e le fa de pa ia wala nga. O e fesiva, imai. O e niniva, imai. Amai lo lima. Hop. Fayo winga. O e fesiva, imai. O e niniva, imai. Amai lo lima. Hop. Fayo winga. Let me see your limans, yo. Leave your vibe, it's a see vibe, yo. Watch out, nigga, you vibe, yo. Salala solo, see vibe, yo. Let me see your limans, yo. Leave your vibe, it's a see vibe, yo. Watch out, nigga, you vibe, yo. Salala solo, see vibe, yo. Oh, fesiva, imai. Oh, niniva, imai. Amai lo lima. Hop. Fayo winga. Oh, fesiva, imai. Oh, niniva, imai. Amai lo lima. Hop. Fayo winga. Oh, fesiva, imai. Oh, niniva, imai. Amai lo lima. Hop. Fayo winga. Oh, fesiva, imai. Oh, niniva, imai. Amai lo lima. Hop. Fayo winga. Ia le da, a e fia o e fia siva loa ne mea ngake kuku wai.
Tawalunga atu ai le talanoanga ma le fionga le Minster o le matanga luenga le soifua maloloina Honourable Wao Salu Malo Alofipo. Luia whaiva le fionga le Minster, me se fōi o le whaafongafonga tāpua I mai o lau fionga I le I pāle mia ma le whaletua I le nei fōi au auri o le asto nai le TANOA AVA ma le a taua savea pesta ta ma le langi ia e te maua I le sao a maua I fōi marau waka au wa le skemi ke whaari I ai fōi a ia whaatalo whātu I lunga o le tātou apia fōringa tufa le tātou polkalame whangalo ia Samuelu ma lo le soi fōmanuia o lome tuitama whapea fōi ia whaafili a fūna o Whilinga Cameron ma lo le soi fōmanuia Freedom Tofilau, talo falava watching you from Christchurch. Fatalo fatu, I kala estete ma Wellingtone, ia, ma le tōtele o tātou ainga o loo mafuta mo iai, Fale Baker, ia, whapea fo I se ngia. Lea noa, watching you from Melbourne, Australia. O le sunga ia ale, ma lo le soi fuamaruia, fatalo fatu I le uso, ia, au matangi, masi ia ma le whaletua ia tusi. O le aso atai au, I le tulanga o le whasalawina fo I le tātou tālonga o le ai le team Radio Samoa, I le Malaya Go Media, I le Mount Smart Stadium, mo le tuaile nganga whafteitele, I tātou sponsors, mo le toa Samoa, ma le tātou au o tamaitai le fetu Samoa I le latu ta longa tai au. Whaftai GM Cars le sunga iau lungia. Ia, whapefo ia le Auckland South Immigration. Ia, maise fo le fionga le alo lii. Ngalumale mana the G-Mana Wholesale Autos Limited. Whaftai tele loto wanga leile whatupeina o le tātou ngā ruenga. O le whatino mai tai au I le Malai. Ia, wale ta longa. Ai maise mo I lato nai tamam tina matua. Le ale mwhai o na maua le ticket. Ia, e malanga ai, e mai moa. Ia po le lava fo I o le malos. Kenny Sayuli talo falava. Mai moa tu mai Utah, Salt Lake City talo fai. Ia, malo whaftai le mafuta mai, le au ranga male tutua. Olesi ticket to load about the fitsul tastala for 3 adults, 1 child, pretty good price. Na ile na o tualawa o tuala sea alu se fumri va taile ai to te lo tangata ia na ngalu lue ai tangata fa leanga mea tangata fa tutua ile tua Samoa o tasi le lua fe lus fuma le tasi fai lo mana yo inga fa vale valea ai polonga ai ia le atunu feoti tangata io ole maua la to fala au a leo mai pepese mai ai. See what they've done to our people. My goodness. E whai a ina le pārota wale tū malo. Ai whai e ta ngata whai ngā ruenga. Le mea mata ngā ma le mata vale. Ioi, e se lo wita I to I ngā mea whapenei. Langa a fia tangata, le soifua tangata. E tō te whita I ala auri ma fia mea ma le whai ngā malo fōle. Ale fast. Ai tō le whai ai o tō tiute. Nā sila le tua I tō mea valea na whai. Wau tō lo le leia, odo masina lo ua umal supply lea, kongi le oka. Nā mo le whai ai. Ta ino I noe I winga mata ngā e whai e nei tangata. Ao le soi fua le tunu le tau ta alo iai. Nā nā. Nau whai tau a toa le li poti na umai. Ia lai e whate ai ia le fionga le minsa. Ina wau vasili atu. O le tali o mea nei. Sa ta oto I ta ngata whai ngā ruenga le I ta pipi. Wafo le teimile nā na lato le fia I le whai ngā malo fau. E fau lea whai ngā malo mai le fast food tau sanga. Na pule au au I tu lepo. O le isi tangata e toi fia whaalongo I ai, nā o tuila e pai mawhauwhaunga o tangata nei, ai le iloa. O to tofi mai e le tua malo.
A o ai la le soifua le tāloi soifua tangata. Mo musu e oka whala au. O ai le tua ia, e le tua ia le whainga malo fau. I le lua whelus fulmaltasi. Tua ia tangata whainga ruenga ale HRPP i lalo o le wa ainga ma le teita inga ale malo fau. O le mtua whaita tangata o le tua inga mea. Nā lau tōru whawhawhonga mai Samoa. Tangata leanga ia. Sa tau tua ma au na to o tuli mai fo i le HRPP. Nā o ese lavo tu le epa ma o ane lo fai mea vale wha leanga ma tau leanga i le ngoa o fia mea ma la auli ma lua. Le lua whelu futas. O lai vava ai avane le record. Statistics o i la tau na mali liu le teimina no le ini fuala au. Ma fua mai tangata ia. Au vale ia mo le au. Ioi. Tuava lea tele lea whautanga na whai. Nā la ua nofo ni wha pēr la tau e le maua i la tau. A avane nei la le lisi o e na mali liu le lua whelua sultasi luful lua. Mai e o mai luful tasi luful lua luful tolu. Leo luful fa o mai luful lima o la lava sioki fuala. Ai to e o ngā oi fuala au le po. E vava ele. O mai loli le po. Ta pe ia meo cameras. Me po e ata CCTV. Ta pe deliberately, intentionally turned off the light, the cameras, so that they can what? They can steal and take these medicine and boxes of them from the warehouse. Oka o kai se le mawawau po le ala me o le alai ona tapo e mai mawhawhale pui pui ni pua tulau whawhonga le tunu. Nanga e ti ngā, e le, a lea wātua tala whapene, lai whawhonga mai ai. Ai au whai ngā ruanga fo, ia sesta ngata o lana, whai ale mea le nā. Pālongo le mai pūa te ringa. Ioi, au tau i e whai ale mea le nā. Nā, o sui le whai ngā malo, o toi to tofi whaalua mai le malo. Pātua tua i le tua Samoa o tasi. Whea o iai o tau kerisiano. Whea o iai o tau kerisiano. O lo tau le whai o lo tau tiu te le nā. Le oka ino fuala au i le taimi masani o le whai. Lo tau fasioti tangata. Ioi. A mai nila le lisi o i la tau. O ena mali liu le nawa i taimi, i le tolu tau sanga o tona i atu, a mai le li poti a le korona, oti ona o le aila na fuala au e masani ona ino. O e tu iai, o e tu a ia, o tau ia, le masani ona oka ina fuala au. Ma vaila au o le tunu. Ioi. E le alu ese le mele ma lau mafau. It will stay with you because the guilt conscience will stay with you. And I'm telling you that. All and each and every one of you that was responsible for ordering these tablets, medicine, whatever, o mea masani, ona mana o mea sapalai ai, tonga fitinga, ma fuala au o tangata. Nā, o tau. O tau o tangata ia na whainga ruenga i lalo. O le pule anga, o le hero pipi. Maua le li ai, mau teitai le ngā hui o tangata. Ta ino inoi. Nā vai. Ngā hui mea le malo o na o lae, tali tonu, sa o el tala lauli. I re kea i tangata ni langa o mea le malo, o mea whaitele le malo.
Aia. Se me foi tele al malo o tangata. Nai ta mam tina matutua. Tangata e maua i ngase whaapitoa. E whaapitoa fo i a lato fuala au. Male vai la au e inu. Nai pepe. Nai tina maitanga. Aka o kai. Tangata mai fatu. Male lato aspirin. O le blood thinner. E te tau o na inu. O fuala au e whaatea ai le ti ngā o le tino. O manua. Ia ka whewhe ai o a ele meo le vai mangu o fo. Le ngingi ai ia le meo le. Meo le po uma le ai wo ma ave ngaoi ai ave ingu pe sui le. Sui le vai ai ingu. Te pepe ange ai. Au. Danga lava sule le amio e matanga te le mati ma le fai ai a Yeremia fatupu sa o le oe le se le tala le na Carl Lang Gildy Talova brother long time famu molo muluia o le uso o Kamalia lu sua Talova malo soifo muluia ya fa perfo ya ale Talova lava sapali masame Talova lava o fa lava au tofili sauloto after ile mafuta mai tu fa tato por kalame e taua ile fa fonga le tunu ele fa ma ile wangalo no fo yetu ile fionga ile minsta o le sifu malolo ino se fa ma imole va o fonti o tatonu tasi le na i tu malo e te tau maono mea ona fatino ia se mauta ngase ina la fa fonga mai mau le fai pule le tu malo le tamao le tu malo le ti akono to ina alu ia va au ma le minsta tu pe fai fa mole e mana o mia e o malona fai lo fale mai mau e te oti ai le tofi ele ai seisi e toi fina wina le tofi o lo tu malo pe a fai so fale mai se le akule fai lo fale mai ngai lo le tano le kau eli me le wali i inga unbelievable ale fa mai le ingmon infrastructure construction projects o sau tono le ka ingo ka kia a ki nga e ma le ko wha le malo i le lātou ana vatau ma le taimi e whaatino ai ma le pasi o le paketi ia matupe o le a whaalu ai na ona tau e whaamana tau e te o le vasiri le whaife au wha mai ale sea oi wa whenko mai e a fo e vili mai i le tano lalo i maunga whangaloa ma le wala lau papa ile ki a vele whenko whaia. Sifuru kau sanga o whapena. Ia lena. Tua te o talofa malo sa i fuamaluia. Rest well, talofa malo le sa i fuamaluia, whaftai. E le mafuta mai, ia, ai mai se foi. O ilea. O le sunga ia skate, maro skate, talofa lava. Tai le mafuta mai, tufa le tātou. O tō whafonga le, o whataimi ia na amai nei. E le o whaatali se i pāsia le tupe le vai aso lea. O a maua mai le tupe le matanga le wenga ma le minsta. Ma le minsta o tupe. O le sui pāle mia fo ili nā. O maua le tupe whai ai ia le overtime sfuma le tasi. Vai aso ia o le ato tongi i le vai aso le nei, la aso le la sau nei, tole. Va vete le minoi atua le. A le pei o le ua whaatata ma ua whaapupulo i le whionga le minsta.
The breakdown in the line of communication. Ai umalora au ngā sese solo man au teu whanua. Ale whanuma. E tāua uma I la tau o lo ngā rurua I. E o lava I le au teu whanua. Gardeners. Landscapers. The cooks. Awa vai. Nana le whai se mea. Wale o I le leina. The line of command and terms of communication, principal, supervisors, associate, pole, deputy CEO. Awo sa o le minsta. Sfululua tangata. Ole au kuka, ole au ngasese. A whea tangata ia. Ewa ia le au kuka ma le au ngasese. Nau tau oe mo mori le sāwali I tangata ia. Le ai. Nau tau wha malama I tangata ia le mea le oe. Le ai. A whailai le o atu I lauri lea. Pere o atu foi. Ai nofo ai ai I le mata upu. E le ave atu leisi laina. Tu e vatu leisi fola. Oi a le fia. Oi a le fia. Leisi se fia whaingaruenga. Tua le popole ape o ki le mole mangapa le skangaka e mai ka ki e pinga a fio ki pe ka ko wo ka le mo se so la wori I e tali mai a tato le fa mamla mai le tulanga o le yai mata oto ya fio e fa ya tu le tali mai se stato o tele minsta I olo le minska o tu lo sa va di vari e ngai fa ile la to protesti nai ile poto le minsta ia fa ulu fale le minsta avatu le savali tali le minsta fa fia ina to mai o inga ka fa se suale sa ama e fa se ko pai ama ai tau nu watu wa uma na oka le private caterer e o tu momori atu tau mafa o le afe oki mai. Can you imagine? Wa baku sia kungeila le ipuko pai vo le. I si mai le mukua mole al manga vo le vanga kaungul kamalo le pa. O fia ai. Ele la mua puka e folo paka ko puka. Ole venga o ia. Ia to sila la ia. Tali mala malama le fionga le minsta. Ele fa tali se tupe. E pasia mai le pale mene o le paketi le tatope nei. Ua maua le tupe to tongi ai le se fulu ma le tasi vai yaso o overtime e tangata nei. Oka. Whaawetai lau fionga le minsta. Whaawetai le minsta, whaawetai fui. I le pulenga o tupe. Mea la ia ta o unforeseen expenses or unforeseen budget and expenditure. Le ia ile luos fulma le fitu miliona fo le na le na vai ese o le paketi le na tolo lo nei. Do you see where this money comes from? The 27 million that was put aside as part of the unforeseen expenditure budget. Ka inas fo e se tango mo. Tala fai. Avetai. Ile tali mana o le malo. Avetai le tali mana o le malo. O mai leo la utalanoa.
ila o mata atu ana po ka fe kwa I kungu vili mai lava e mus ma le whaaso mai me leisia ma le tangata le nei o manatu le lei ia siuru ngali I fo le kinta kare na tule e palare o I Samoa o sai ia ma whaki po ile ngol whawhinga ai la se aso whanau o whai a o le la tama e o I whalani. Ia o lea lai whai le whaamanuianga o lea so whanau o le tama leo nungali I lea. Ai lai vilunga o le la polkalame. Ai poe, ai tuu mai I lunga o le upenga ta whailani. Sole ka whewhe le matau tia. Ala na whaila o tala. Mantua langa leo ngali I lea. Lea lo o ta ua nei o le media tu le pamale HRPP. Umana laula o le malo le malama i ona tute. Tu laula o fionga le tama le taua ana ma le tama ainga. Lau le pale mia I a fiume. Ele I uma se a onga. Lau le songa lau li wangata le apa whano ma le solo whawhano. Lau le pio ma le valea o le whaamasino sili a sa tiu. Ma le pio ana whai unga e whai le whaamasinonga whaasanga I le hero pipi. Ia o fwoi te una lau fwoi lo whaavale valea. Au kere ke au kere valea. Au lea lana matua whaali ma matua I wha pula mailo la wha vale a tele. Ina ua poe la I le la polo kalama live na ta fe pe ana wha longo mai I aini wo ale la tama le na po le se teine ale tamaititi. E oa I a inga matilo iai ma le la tau lava polo kalame ma le la tau whaife au ma le lalo langi o tangata ka fefe aka se au aka nga poko kiki au pa ui lalo male. Male a fo I male malo no fo sao ti ia I lunga I la kesi. E mata utia. Walau nei la le vale o tangata. O ane lo I lunga. Matua I faa I ila mai. Lo la faa vale a tele. Ia whenga ngui mai lo ana po. Pe o le take fa tolu fo le fa ia le puenga o se mea. A little story for you, Neil. Little story. Se le taunga o le aso, ma le masina, ma le tausanga. E o a ia so whanau o le la whanau la li lopo o a so whanau. A o le wha Samoa wha le lei mai le ngangana whaingo fie. Lord, oh, sorry, wrong again. Do it again. Okay, like yawa. E mali e vole le uyan fa pele stato ngana. A ua e fia ngangu fa le lei. I remember son. Go to the church. Go to the church and because we are church people. O te musu e kipi mga watu lunga. E le anga e mātanga I o le meso le tawhiwhi. Kwa ke lea ma mawhiwhi se me kaunga whaisi urungari. A little story for you. When I arrived at the hospital, I got there and you are already out of your mom's stomach. I was, you know, o to ai ngā mea lana. E vera rai ho ye. Okay.
ala le ua viral solo i lunga le. Mele whea tuai, e tu ule mele whai pona ma le lau o le wha vale vale o tangata ma. Nā ua matua i whaali mai i le mū o le tingi o le la. Aia whea koe le whinge whaisama. Oh, Mum, you want to say anything? Mai, ai. Ai. I want to say this in Samoan. Peu fikir kilo whai fo le pe ula risi desi. Kusala ngang ngos ko ingosai. Alai aka e whinge o lai a amu e whinge. Alai a amu i fo e le whinge. E le ngai o si kamo. So le babe. Tole ka vivi e ula mo ia. Nganga whe mai o sa i le whinge. Mai. Okay, Mum. O lo ma fa people ngari. Fa we. Le la o manga nga fo inti marry le mama fa le ai tu le ia. Sorry again. Ya le na. O te lu tu le la wina le va le le tunu. Ja. Ai mai so te i popoto le tunu. Umana laule valea ma le malmala mo le malo yano. Yano tute laule valea fi me. Laule le valea o laudi. Laule valea o le famsino sidi. Ya sa tiu. Aya. Tua i fa maasi yasi la vai le tua. E luma o tangata. Matali ye yai le lalulangi. Ina ua wha manuia le asoso i fua o le la tali hi falani. Tau tia. Ena e wha atu ai. Whai wha le lei ea. O le vai tele o tangata ia. Lau le a onga ia. Ai o whatale noa mai te tai ata mai o le tunu whatale noa mai ia tu le epa whatale noa mai se uso a professor ia afualo o lango le uso moni ia tau. O mātou nei tō tolu sa ia i whatasi i le universite. O nei afualo na wutsa lele ia ma le sunga ia tu ia. Dea na u whatale noa ina i le aso na file taimi tasi. I le universite, Brigham Young University. Hawaii la i campus. Tua vela le vai tele o le media le ma le vale a tele. Ai o whatala noa mai. Ua matua se a toa ai ma le tō whā a tangata ata mamai. E whatala noa le au lea o onga ia le au whaiwhai longa. Ma vale a toa ia matala le au whaiwhai longa e whai. Atata i solo fa mata fa okay pa e no fo le ma fo ye na o me ma li le e fa e ta i solo fa mata ele au vale na el kindergarten ia professor mo meu doctors. E consomai mai sa ele na la ia o tala le na ia o lua ia ma lua media ia nga leile ngana ele ngate le ngana Samoa. Ia, aia o le leini meo ni ngangu wha peletania whaingofie. Whaingofie o na malamalama iei tangata ma le ulangi ai o lua.
Nala, ia lea. La tātou o e tale pese lea. Whamanu ia tu vai foi. Whasisi vai foi, ia lea au. Ia lea au mala, ia ngale. You see, right about now, we're gonna take it way back. We got light reds in the building. 6, 5, 1. Wait now, bada boom, bada bing, that stories of tone, commentator. Too good, no control, I'm a simulator. 651 lion, this collaborator. Someone left hook, coming to my data. Eastside P-Town, 5024 click. Creekside, shout out to my brotherhood, I'm homesick. But you know this, you got me singing la 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 ta ta la la la. You so good. I know you fancy a man that is so magnetizing. So fancy with that hook. Ooh, he got me in the feelings in the morning. Be with you controlling. Glamour is eye catching me, girl, I'm falling. But it's stalling. Still got me singing ta la la ta ta la la la. Woman, those eyes got the fuse all over your face, sticking your body language, cause they feeling the same. Come to a little closer. Pick up the vibes for me, see. Put out the fires, getting hotter up in here. We can't cooperate, come on, you can't disappear. Oh, no, nobody's in the chance, get a right, cause you are mine. One and only one in the area. Where no lion, watch it. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a brighter summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain,
Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and you must play a part. Fate had me playing in love and you as my sweetheart. Act 1 was when I met you. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act 2. You seemed to change. You acted strange, and to why I'll never know. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than going on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you don't come back to me, then make them bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? In this update, a person's died and 2 others have been injured after a boat capsized in Port Waikato this morning. Emergency services were called around 7:15, pulling 3 people from the water north of Sunset Beach. St John says it was called to a water-related incident at Lake Puketi, sending in 3 helicopters and an ambulance. Emily Ansell reports. 2 patients were airlifted to Auckland City and Waikato hospitals in critical conditions. Police have confirmed 1 has since died, while the other remains in a serious but stable condition. The 3rd was airlifted to Middlemore Hospital and remains in a moderate condition. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has left the White House following a closed meeting with President Donald Trump. It was expected he would address the administration about obtaining long-range Tomahawk missiles in the war with Russia. The BBC reports during questions with the international press ahead of the meeting, Zelensky appeared to suggest a weapons trade. Senior fellow at the Foreign Relations Council, Charles Kupchan, told the BBC it's clear Trump has warmed up to Zelensky. Prince Andrew says he's putting his family and country first by giving up his royal title. Andrew will no longer use the Duke of York title after a discussion with his brother King Charles. It follows continued scandals surrounding his links with sex offender Jeffrey Epstein. The BBC's Tom Simmons says while he's no longer using the title, it is not being stripped. It seems that the powers that Parliament might have to do that are not being used. You might think, well, why is he saying that when he says in this statement, I vigorously deny the accusations against me? The West Coast Wildlife Centre in Franz Joseph is unveiling its new penguin exhibition today. 7 rehabilitated little blue penguins are settling in to enjoy the enclosure's 50,000 litres of water. Each of the penguins was rescued after an injury and can't return to the wild. That's news. In sport, George Bell is determined to deliver one last time for Canterbury before he jets off with the All Blacks to Chicago. He'll start at hooker tonight in the second NPC semi-final against Hawke's Bay in Christchurch. Bell scored 4 tries across 6 games for Canterbury this season. He's credited the environment created by departing coach Marty Burke as key to their success to date. It's been such an enjoyable year with Canterbury. We've got a really good culture. So every time we take the grass, we're just having fun, and that's translating to wins. All 4 New Zealand cyclists have bagged medals on day 2 of the Paracycling Track World Championships in Brazil. Emma Foy and Jessie Hodges set a new national record as they claimed silver in their women's blind and visually impaired individual pursuit final, as did Nicole Murray and Devon Briggs in their finals. Siobhan Terry earned a bronze. That's sport. I'm Sandy Hodge. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
for oi mau mau fau fau ale tama fuchanga po o fea sona iunga inge chala te avea i le fili ua pei o me matani fale anga itsa aole nei o tino fo tatani te hiro a i se asa ba a chau no o tamana tua i me alei alabe e fiti fiti lama ei uine o pe a te hiro a i se asa ba a chau no o tamana tua i me alei alabe e fiti fiti lama ei uine o pe a Te sofa amau le tatu una tala se ia bangana leo ti singa wa ela ma le anga umama le pa aponga se amanoa mo kita se yo uta ua tuai te ilo a i se asa pa a tau no o samana Why they are lay alabe e fiti fiti lama ei uine o pe te ilo a i se asa pa a tau no o samana why they are lay alabe e fiti fiti lama ei uine o pe Sono se aso sabia ilo umanao te siringia mata mutani ti sana po olelaki se ita mai ya ita utendo fotatani te ilo a se aso ba a chau no sa manao Why they are lay alabe e fiti fiti lama ei uine o pe te ilo a i se asa ba a chau no o samana why they are lay alabe e fiti fiti lama ei uine o pe te ilo a i se asa ba a chau no o samana why they are lay alabe e fiti fiti lama ei uine o pe te ilo a i se asa ba a chau no o samana why they are lay alabe e fiti fiti lama ei uine o pe le nā siu whonga le sunga ia mauto tasi a suwao ia e pe ia le i ala vea fo le lewe fiki ai unga upe o pea mea ia na whaini tangata i le whare mai oko kai e le umaro u kaukala i lo uita i ai nei tangata maro le fia ia lātou a miu e whai a oina whai ia i whai i ta mamti nā mātutua o le atunu nio e le ropo o inga whao soa ngi kanka ka e o mailo i lunga tangata le chapipi whaipule ia. O mailo pe pese, le ingi whala au. Sioki whala au, ele lo, sioki e sea. Ua lātou le whaia lo lātou ti ute, male mata whai o i e tau na whai, ma whaatino. Io, te lo penga oki e fo sisi o le mako wa inga. Unaccountable, irresponsible. Nei te ngaka.
ua levang kaung kaloka. Negligent. Ioi, lātou soli le tula fono wa fia ile soifua malolo ina. Ele le ia peanga whapeo sisi whale whaingaruenga. Ole whale whaingaruenga. Ole soifua malolo ina. Male maota ngase. Si ngase iei atunu o atoa. O isi ele o ta o toai. Ai tau sa vali e whatau la tu whala au. Kai. Se mea ti ngā tele, ma se mea le manuia wa tō tele a inga. Na whanau no ai, na mariri wa i o lātu tangata, lai whanau longo mai. Whaunga leanga. Ia tau leanga le ngoa le malo. Ia au i o lea. Ne ta longa tae au. Le fitu Samoa, ma le toa Samoa. Ma mori atu le ngang whaftai. E le tele o pisinissima company GM Cars Wholesalers Limited e Ranui after yatu ulungia after yatu fo i lau tō pulenga le sunga ya Khan ya mese fo le Auckland South Immigration so ni i pepa no fo mau o tātou tangata o visa matulanga whapena mō whemalanga inga ya mese le G Mana Wholesale Autos Limited le fionga i le alo li ingal malmana tai ingal malmana ma le au whaingal wenga i lo lato fisoso di mai i le whaatu peina o le tātou ngal wenga le au whasalau o le Team Radio Samoa i le aso tai au mai le malai o Mount Smart Stadium ia au mafu i le mai moa ale atunu ai meise ta mamtina matutua ma atunu i fafo atunu i fafo lo mai moa mai mamulmuli tai pea i le tautua le siufongo Samoa ma le tātou Facebook page ma le tātou YouTube channel fia mai mo mai i le tālonga i le aso a tai au. Ia, tātou o ma le lotu tai au mai whai le tōna i ona tātou o ila i lea. Ia, e mai moa ma tāpua ia le au le tātou o tunu. Anga le iane, ia, masanga iane fo i ai o le tai i le tāpua inga le tunu ai maise o le whaatinoina, o le ngā luenga, o le tautua, o le taalonga, anai o tātou tua whaafine mauso, whanau, tamo mateine o le anātou tau ave le fua, o le manu malo ma le saulotonga, o le tunu pele o Samoa, i le taalonga i le asa o tai au. Ia, o le tala atu le nā Samoa, o tāwalunga i ai, i a whaiwa fo i o le neiva yaso ma le asitona i nei, i le tautua whaale au le a taua sa verpes ta i a te oi malau whaafonga, e maise fo i o lau mai mo mai. Ia manuia tele le anga atu i le whai ungo le nei yaso, ia ma le nei fo i vai yaso, le sa pati o mua le ta longa le toa ma le fetu Samoa. Whamangalo fo se leo le au nei, la tātou wō. So ele pese le atou savea. Fa manuia tuai ia te oe. Ia, le pese le le no fototas fa manuia tuai i le tua fine ia Emma. Ia masiona tina ia vai tupu i le stete o Salt Lake City, Utah. No fototas. Alo fatele mo oe. Ia anga leile tua. O tala na e winga i o tātou tangata māmi o ngā tangata ma lātou mea na whai. Mai sei whawaila i mea na whai e tangata. Le o kā fuala au, ngā oi fuala au o le atunu. Ngā oi ola o le atunu. Whasioti, maoti, whioti e tangata. Tulau whafonga le atunu. Because that is with bad and malice intention. E tawalunga i ai le utala. Ina ia teu i mawhauwhau o tangata ia. Ia nena. So i fua lea tunu, alofa tele mo oe. O uno foto
atasi ma fau ngai wa sau tua nasi le alo fahi mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le oe tafia falongo iai la upele ea po o fea o e iai Lalulangi pua o male manunu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o foli ngai Wa mo atu Be ana e la Talata mai Se fusi a uma e fai mai La upele ea Wasili oe leva ai E moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami Male au e fe tafe ai Le timu ngai se ito mai Wa o ngala lai le fia inu mai Fai mai e so tala Right now, measles is in our community. It spreads fast and can cause serious illness. Symptoms include a fever, cough, runny nose, sore eyes, followed by a rash. So if you or your whānau have measles symptoms, please stay home and call Healthline for advice